na menyim 3 months na mka che nso o menyim 3 months inti they say ye ne den na si minyi ni nsen ni Akoma sama nyini nsen ne ngua onji ni nsen akula ni nya ne ba na mka che nse minyi ngu ne minyi ngu nchina eje na ka che ne ma mi se onu ni de ni nsen ne nya ne dia medi akoshe abla susu ma fa nkoshe obia mene ne nkwa na ti enti mayehwe wusu wuhia no wan pu wuhia no pu ehini fa pu K university pu ukoye de wo pu ho ne ekodware mi ne nanfofo na no so ne nanfofo ne ba o wo nanfofo wo mu school mu na bro no a wote so nanfofo mu Akoma ko school na no mu ko school na school na wo jina say JHS and SHS na mi jina class 6 class 6 da bi mo tinko ubu tinko wa mo mutin radio besi da hu class 6 na wujina na no why not here mesi mo tinko ma me mesi mo ne mi na na ti wono na na ti wasa bo tinko bi ha ya kasa ya jeso yo waze ubu tinko ade o ti radio no wo hu nia wo ka Akoma FM wono na na ti ani na wanya fi sense abeno na menya 14 years na ujina sign class 6 na ujina class 6 ena wona wona fufu kopu ye kopu wala mishalo anopa ewia tambe na mukopu no ewia na sada man ko school ye ko school that day near makwan nti ye makwan na mishalo ono no friend me it's your friend no can say or the number mama na misi you martin obobo ni number mama Akoma FM na Yusuf phone sabra na mi Yusuf stab na mi Yusuf na simu ni nti why number why phone na wuji ni number why phone na wo de friend no me na phone wona na phone nti na wona na mi say be ma ni friend say basit yo enti na wona na mi say wona basit kempra debi enti biban ena na ukoni fie cheche mu kire ye ukwo wa no pa wi anyumre upo school anajo no wi ahokota ben ena na ukwo basit fie me ko makaranta point Akoma FM ebia be 12 ye po makaranta na mako mu fie o iti that day bibi ko ye na ni mami ene na ho no iti me ko ye na ni mami ho na si me to na me yesi na ni mami de bed na wote hene ne de mo na maisi iti ena ni mami de bed na eye fiada ena eye fiada yellow pa kokosrade ai efiada kokosrade pa ena yawramu no medi Maa Akos akuma buzama ye boja ai ye boni ajai na fi akwaji ahome ni ase ya baba to asodwo da ende ye bunga mu eno ntino bomode a na fa wafidie no eto akuma 87.9 FM ene die ebesi sa wo hwa ya teleso a Onua TV eni da whole live to say TV3 no once na bia ni animo eno nti ba bia wo bia tokro ntwo no ne mantwam Onua TV wo benya bi ahwe ho so na Rabi 1 TV so ewe ya multi TV no so and also one may be mu ani da ho benya bi ahwe ewe ho Facebook Akoma 87.9 but more than like and page no comment na afi wa share de amaye na wa maye more stars ayi twa mu prose Facebook for say dia je say share no nya asem kitu eno an say we share de ama we na we share de ama we na we share de ama we na ye share kosa nti wo be say na ye nya to mu ana kwa na ye ko nyame enhia mo nkoso a na monye ya sa komisi ebedru bo sha asase ne so YouTube Akoma 879 Akoma 879 and also YouTube no subscribe me bell na so na ebreso a
ubenya notification no na je se won so wa share ama afoforo so etumi enya bi ahwe wo share ma wonu ya friend na ka kire ne say won so bomode na e share ma obi na obi share ma obi na bibia enya kama na mom at the Information Center Kwetria Fete a Big Love Radio it was Spain Otaibo Radio Modern Ghana USA OPD Radio GHUK Free FM 97.5 manager dache hene se make say one ma biem watachi manya san kitu obi etie bi I report at 32 ewo Kwetri ene brofo edu na jese wono so abra wotonton ne security doors yi ene tiles no na jese wono so abiem ama amansan nyina so wo mu Kwetri wa biem wo ho ne shop ba ko brofo edu so make say ayedeja ewo I report at 32 Enterprise ubetumi etie bi enso ho Asopa Online Radio Asafopoku Sika Palace ehonso make us say yebiem fans of Akoma nsem edem Maa Akos great family Nikki Pizza fan club ye mama Nikita ene papa Pizarro make us say one ma share dia to so Akoma nsem platform no ehonso mo share emaye charity group foundation na mo share ehonso ede amaye Akoma golden ladies ye mama ma Joyce ede atoso platform no so ehonso mo nkoso na mo share Piwak natural health ya with the 3P garlic mixture aba one digital about the growth farm with Jadro aba na so ya first story no yes hybre yenko ene mami enkodi nkomo ba within me patcho ba ko ye frame Vida but me frame asibin so okay Vida free na ba me patcho me free so wa ba di krom na ba okay Vida ewie yetie o ma ko patcho ma so ma me de badamo eye nura na eye to aso part 2 ne say Emre bi ebetwem na me wo agibot e kotena ho na papa bi amisia no na e frɛ ne Joe wa de person esimani eto manim na menjintum na papa bi wo ho tonsa na me de ofa na menim ya frɛ ne Mr. Opoku ofa na ofa na ye ta frɛ no nte papa de ka bia say oh mempene so na woye na me na ntena na me pene so ma no e ma me na ntena ai asetira no mo kakra no na okwa adwuma fiti ase no okwa agya fi se ba ne be ma atena na obi ejise e bia wadibi na e bia wo so wo de e ba de me hu bi na wono okwa na o se bia no aduane esi ye ho na me ba me de be ma atoa so ana on fa ma me e na me bo ni nua ba kwa ma ye frɛ no Kwame na Kwame so wo ya sa de ne enye na wane ne be kasa ante me kwa na me jai se me nye den on fa ma me nti me nye e na me jai na me fa nse kakra na wo de to frɛ me de to manim se wo kwa yie bi na wo pa ma cho me mbo obosia 1 million me de ma wo e na wo koye ante wo kwa yie no ba ye wan fa sika na amma me so de momu de ma ambusaw anaja ya tete ho a ante wo ho a wo se bia ma me 20 cedi na me kohwe adwuma bi aba na waje na wokọ eno de na me mfa nya asem ante wo ma na wo se wo pese utu kwan anche bibire sa na wo se wo utu kwan ante eno kwa poka so utu kwan wo se me nkọpẹ sika maw sika wo de be foka akwa akra ante me no e baaye e na wo kwa asafo na me so me kọ odwom sene me kọ gisika odwom na me de abrew ante me kọ odwom no me gisika no ante me gisika no e na wo frɛ me sɛ wo kɔ wanya ka kɔ na me so wanya sika foka na wo si wanya sika na me gyae na me de me sa machi e na wo kɔ ante wo kɔ wo frɛ me wo de number ne ma obi na wo de baaye na wo frɛ me na me no kasa na wo sɛ wa akɔdu na bebi a wa akɔdu ne de emu ɔden teki e na wa akɔduru na ya chi motum ante wo srɛ me a me mmɔmade ana anytime bia no me mfrɛw na wani nka nya sa areho okura beku nteme si yo te gya me kwadi me pa kakra me nya kakra na me de afro saa na wo baka se wo basan aba enti wo ka che wadan fofo ne se o mpesika embre wo na san abra enti nya me nim no kura ni o mo ka kire me no na me wo eburo bi e wo nkransa me ko se me ko fa eburo enti me ko baaye no e na danfo ba ko na efre na akosi ena me so me ko fa eburo bi ma buro bi wo nkransa na maton ena o mo se
ye ko bo na yira ama na ekora wo se wonu woni sika ko fesika wo hemfa na wo a wonya nware wo no e na wo kwa akopɛ wo kɔtɔn wa buro disika ayede amana no na ne bra na wo de ne kɔɔye no woni sika wo de ne wo basan de na amana babak na wo sika na wo de baba wo boa wo gi sika na aba na wo bedi ente emfa ma no en ha ho na me siyo na me jaye ente o ma na wo baaye wo baaye fine Akoma FM. wo baaye no mu a na wo so wanya adwuma bi wa takwa wo kwa akɔhwɛ obi afra wo so behwɛ adwuma mensam na wo gi 1.5 na wo ye dey na wo kɔɔye wo baaye wo se adwuma no wo so wo bɛfrɛ wo ma ante ho hwɛ wo hwa na wo kɔ akra na wo frɛ me sɛ menka nkyɛ me bra sɛ wonim obi a wonim sunsumu asam na wo bɛhwɛ wo adwuma sam ama wa won kan kyerɛ wo na wonya bibi ma no adwuma sam nkoyi na me kɔ me bra ho na me bɔ me bra ma ne na me bra sa na o ma ne on de onyi ntom na sɛ wakasa de wo babusa ahwɛ na wo de bato na danfo bi anim na wo de to papa na anim na papa ne kyerɛ ne sɛ yɛmfa 2 million mra na wonya ho samena man no mfa ndware na wo ka kyerɛ me sɛ memfa 2 million ma me bra no mfa ma alaji no me 2 million no na wo ba wo de ba ma me 2 million no wo ba wa mfa me eno kura me da wo ka sɛ fa ma me wa mfa ma me na ma da wo ka wo mfa ma me nti me gya ekyiridi na me wo ma na metu afiri ho na me call me bra ho wasa wa ba kotena na ho ento wo hwa na wa frɛ me o asibi wa mbehia me akɔ mbekumi o vaida wa mbeto aduane ma akɔ mbekumi o na me so nyame ma de ma wo no aduane o ma de nkyɛn wu ntimi firi dwom na ma besi epo run about na ma to aduane ama na di na papa yi asa aka sɛ ma me 20 cedi mfa nhye me ho na me sa na wa to aduane ama wadi na sika so so e wo so wo sɛ be ma de wo nam ho sa anya no wasa gi 20 cedi ahye no ho ma ko wade ye mea na mea mbaka kyerɛ no sɛ ma foro ka besi epo run about na ma sa foro akosi sawa ba janse na ma sa foro akosa wa ba ɛyɛ sa na mintimi na wo sɛ ne ya wo baba edikuro na meduru ho a na masi yo ntebe me firi dwoma me du edikuro ma na masi 50 series anu waje 40 series anu waje na masako saa tuatua so saa nya se ba ku mienu ananya bosome ana bosome mienu ana bosome miasa asam na meken enti wo ma na wana ni nua kwa ame no na omo ntan kapapa saa na kwa ame ne ka kire me na me si wo bra wo se adwuma sam yi wo nti da mu nya adwuma na wo se saa na okan na me se a na wo se wo boa wo ju sika no e de ko bo wo yonko ba akoma nti wo pa jai na me se saa na me si no kwa me ka kire no na me se na oba besi a me bre na wo se wo adwuma sam nkoyie ekwom ne ade nti me manya akoma me de ma no so wo de hwe me yonko ba kwa ame no kwa odi na atam na me si yo na me de me twa so ma si saa de na ma anya bi nti wo ma na me ka se me pe edan ahan na de wo dan na so ana ma free ho no na me te me bra ho sa wa ba ana me se me pe dan ahan na me pe na tafo ana wo so sa wa ba na wadan fofo wo adikuro mu ho ana wani baka nti me ma ya han dan no ho na me si yo nti me dan iska no kura che wo nsem na wo be pe dan no enye onu ni sika no de kwa han da bi o mia me pa wo pa ni sika nya wono ani sika na wo de ba han dan no na ja me ya betena mu nti ya betena mu no ya te dan mu aja me kwa me ba manu wo bedi wa sa agibia hye wo botom manu wo bedi na wa sa agibia hye wo botom na wo ma na wo ka kire me se wo nua wo sister kuma ba ko wo ka so ya frɛ na adwowa na ne papa to ka bi ma no na wo se ka no ne kunu no de ka no na basa basa ente ba fa ka no na fa so wo betimi apenti ne tazia na wo de aye adwuma ente wo ka na me se ne ye na wo so adwuma sam na enkwaye no nti wo ko fa ka no e be penti ne tazia wo betimi de aye adwuma na se adwuma ni ho a adwuma ni ho na wo de aye adwuma ba na wa pake ka no na nka wa ko ye adwuma saa na wo ka kire me na me si yo ene ye enti wo ka sense me moska na me se meniska enti tambia na wo ha mente na me tususu ye ensamu die na nya card so ensamu die ekosi 5 million me ji ska no na me de brewo sika no ma nyi mo 1000 ton suo mpo ano
ana me de 5 million de brew ana okọ fa car no wono papa bi e frɛ no kudwo mensa so tie me a na mo de car no bae o bae na mo so mo de car na aba na msi yo yeda nyame ase ana wo de si ho na wo koye ante wo bae na wo baka se wo de car na aba ya bae nde na msi a wo de aba se wo bae na tezi na wo se wo niska bia gese mia na meye na yaye na msi na mia na meye me kwa faska wa na me so me toto card na boy bi wo edikurom ho ya frɛ na ekwaw na dikurom fo tie me a wo ni me ekwaw na ono na waje susu na ho na me to susu na wo se mendi susu na me to no mendi sika no emfa mawo na kofa car no na fa na koye car no wo penti car de tezi na ntimi nya adwuma na nya sa de me ye nyina akorampo no ebe ye kwa say 5 million wo de amama ma kofa car na aba na ye say esi ho no na ya ntimi amfa anya hwea na fa me kofa ba ya na mfa so ba na wo so na me si yo me kwampo na me mfa me tiri nju me mfa me tiri nje kora na me mfa me tinje enta betina hwa tambia na wo tete me na sika ida ho enwo ma o me de ye adwuma di kwa na ye hu kire wa na wo koba na wo bo akohoma na wo tua light bill water bill mintimi support hwe enti o yi ma me na samitimi de ya metimi support kakra ana me see you ana me yi sika 20 million ana wo say me yi sika no me na wo tena dan mfichire ana me sika nini ana wo say me mfanto ho na fra wo ba fra wo nua ba no na wo de krata no firi ka so aba nto wo fra adwoa no de krata no afiri ka so aba ye nto wo sika no wo no na wo gigeye ana wo de koye tezi no ba bia mo nyina se wo ba dan ne tezi mo ba ye patrol mokwa lances office ni ade adi nyina sa sika 20 million no mo waje ni nyina asa nto wiye na wo ka se dad ka na dade bi abu nti wo kwa akoye nti na sa bra na kwa na me de 10 million bi ma no na me se kwa me ji 10 million no na bra na ka che me se menko Sawaba Junction nti me ko Sawaba Junction me no mienu kura na koye ko Sawaba Junction no mo se yenko stadium temeno na ba stadium na me yi sa 10 million no kwa sa de share wonsam sa 10 million no so ma sa nyi mu 1000 biem anka se me de toko kokora no na me sa de mu a wonsam biem na wo je koye ante wo je koye na mo koye bibia wie na ka yi si kwan so na wo de ma papa panyin bi wo de ma papa panyin bi dia no wo de ma papa panyin bi ka no na wo de ma papa panyin bi no se papa panyin mu no no anya adwuma na mo hwe papa no aka na obetumi de aya adwuma na ni ye onanti ane ho so Debi obetumi atresia na ni ma drive sia ni wo jidi obi ma ne sesa won sesa ma ne mro so because wanyini o ti wo hwa no apa wanyina mbro so se bia o mo amanyina so na ho akodi mu we na ho akodi mu say sugar mommy awo boka sai check awo say bo be me ho ka sai check dia sanki you say ma se da na o de da ma se ni me ba kum chacha is say you wo guest we special guest kaze ba sima surprise mo yina kum chacha ma me ahofe be me na pom ti say boko se me da wo ai me da wo mum say nyame yeso etwedi amponkwa me enti na wo no operation enti e boko enti afa memenda foni na sa nyame ya wadom na se wo memenda de a utu se kosia enu no memu akwa ba mejo so ahofe yo na mami misa wade bi wa ha ya mami wa fa obi kunu na otare ho ya ko fa obi kunu boka the side check ya boka there be size wa ko wia ade na wo de ato na obi nso abefa enye eka wa ko fa obi kun na oni obi kun edeti eka be na wo ho se obo why na wasa bo no yonko ho ka me date obi kunu na wasa me bo papa no ka na se papa na wasa bo me side check na un se yen amamre mu de on se kraman ke nipa nyi nusu nipa ka kraman na yi nusu eti yen ya amamre mu de oba
and time mo me ma ho ka mo me ma na bo e ma ho ka mo ade se oba na nkasa twema epewo na wodo na wa no ye kokko te se prophet kum cha me digi on say most e ma ne pa no kokko yes pink lip meme die no on say yes meme die on say man no e kokko e na me say nim kiss me kiss kama so ati ase enti no kume ye oh akwa bra na ki ye kisi chire ni ye se kume cha no kisi awo da bi menim ye pa me bibie ni wono mo menim ye na kisi no be kisi asa na waso ye wano na bitwu ma no fia ti se akodi waso wo ye na say ana ya wo ba chire me wo ba chire me ana ye be kisi a ai jaja so ni kisi enti na unse we no o face me na unse o show yi so de ye enti me nya enti no ai e di anu ode mama ko bright you ai me shia ma ba wa no da chin say ya na me me shia ma ba da chi baby mo da shia na so awon fe nyame hira no wadwuma pa wo bo ye hwew pa nyame mfa nko anim na wadwuma na wo ye no in fact oboa Ghana ni wiase enti nyankopon hira wo na nko so mo wa hoden ne nkwatenten ne fa boae oh so efe we are very beautiful nice and you are very handsome thank you o makacho I say one takika okay ba many so me 50 years 50 oh yeah many I still nyame na yo say enti nyame nkoso ama wo sa nyansa ne nimudie no na koso afabo a Ghana fo because of futuo ne mehwe baby abeko bia mehwe me tie nsema wo ka enyumro esentie me tie enyumro metie wo odonten I said ye tie bia na menim na ewu ada because na me komi wura ho nti ho na ebeti ene de match na no de so beba ene topic na so de enti no na metie akwa da na hwe mo jealoso bia na ene topic na so de ene topic no yesa wo ko dadi ho yeah ye bisa say aware mu ana say Christian marriages sex positions bi wo ho no ma wo ye boni ana okay person komo no enema bi wo ho a wo ya boni wo mu ana ohun say o ka kissing so fu bi say kissing cry ye boni okay ntini na ye beka ho asem okay enti ene yesa wo pese wutie sofu kum chacha na wutie Nikki dia na jese ya Nikki na ubeshia yen time ni ye 10:30 okay na ye dia hihye so anti enene nyame bo ochina ene kumchacha na ye adwuma enu ti bomode na hia ye ebra wo kwa sembe na aka chi aw dia me kan se anwumre no o momode so won betie no wa hwe na Facebook wo se eye radio so be bia na o momode so won be hwe yen na anwumre ne nsam na eba no ano den enti momode pa ka kire wo bi na obi nkenchiro obi say ai prophet kum chacha on say maintain to me to sa no kwasem ti ada tu no na maba no na de say eyense bebre me da say ma ko ya da si bebre ti na me ya do ma ye be san ya hia bi all right oba ene na ye ntoa so enti enra ye kan sem bebre ba ka ne ho nyina na ye bedru ba bia embode guko woni no call konfuo bi ho no enti ye ntoa so fio because some na ka ho no edoso and some na ka ho na no de enra ye tie ha no enti wudi ye fa nkosi ba bia ode call konfuo ne ho no na ye starting free ho na ye mra ba bia wo babe okoye ne niema fomba no abetena kwanya mpagya ne ba mesi so no ayi was a fire pocket na wo wi a wakoka kire ne obi se megigi na di to aso nti yan ko ayi kwamfo no ho aye koye no no say ayi ya friend say ohene bi ana one ne ye adwuma waso ohene no wo free Antoa waso ohene no free Antoa ya wo friend na wo moni di ntimenim ayi agibot
Ajibot nana hema na wo ye aduane wo ajibot no nunua ba ya frɛ ne ka akire wo na se ya frɛ ne ka akire sa na wo frɛ no wo se maame na nempena ene sa ohena no wo firi antoa wo no ene wo ka kire papa no bosumura no so won kyekere no na sika de obeka bia a kire papa no ye se bia adwuma sam obeka chense won tua se won fa se mra na papa no de aba Vida asambe na wokan me favor no say ye call other station me favor no say akwala dam ne ntamonti na minnim say wo yanka tia na nwoma no dro ho keke na wo pa mu ade wo me ne ye mproye mennim say sa na wote me oba kunafo me kura mba munum o jejimi adi na makosoa pa wo pa na mako nyame aye bia ma me dana ase papa me danyankopon ase metimi sore kete susua fomso ma ye radon fan cheme na mennim se papa yi wa ye me bibi metumi wo se papa na wo kɔ kyekere no me so wo kyekere me bi wo ka se na me jeje se na wo de ma me wo kyekere me na be na me mfa ma wo me de ba ma wo se wo akɔ kyekere obi ama ma hu die mennim se wo de bia ye me ento nu nyina na kɔ ye wona me nyina na kɔ ye se me ka se bosom no hono ma me ka se me nwura no papa ne ka se papa ne jo na nti yakurom kasa no ana ono so ntitwi ntigi se me na mechirem tichira me dia mo ko ne si mu ko che dan ya se ko she ho no ono ka che no se me nka nche bosum wura ne se na dwuma sam na ohene bi wona ne ye adwuma na na bi wona ne ye adwuma ko aburo chire basa wona ne ye adwuma na papa no wo ka sika sam ya na eta wo fom kakra nti wo pese papa ne chichire no na se wo bie na no ka che papa ohene ne se sika se na mepa na na ne se sika se na mepa na 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 de ama no na ye ni hobi sa nti ye ntumi nti wo ka che papa no ye yi ho firi nti wo ka sa me so me ka che papa no na papa no ma na toto no ma toto no ma papa ne ye na wo de ye fe ne se wo de dadoa ne ade ebo no obo papa ne din a na wabo dadoa no obo papa ne dia no wabo dadoa no obo papa nana ne dia no wabo dadoa no saa do kwayeye so achaje ya firi ho no mo ene ye baaye nti saa tam kura na me baidie na ma ye de ma wo no se asabi kura ma twaso na ma kan wi dabi ayo dia kan na kan yenko dia nura wan kan nyina ni beti yenko ana ja ya baaye nti ya baaye no mo no me bakọ adwono kwan so na me kwaya agi nti ono ne bo wudwechi ana ne ka prenim ya anopa bi wo soro ye ene wo baaye obada ho no ma wo so wo yare me nya nkwan ma no so wo hu se agya ma kofa na ma aba wakofa adwene aba obepa adwene nkwan oba agimifo so me ye ma no me nso so me hwa na no ho ayehye maako catch them me fa ncheme me sori ana patututu e froka ko odwom ko to bentoa ena mbe ya meduru e ma na sai na me di adwono ne ye nkwan ma no no moye me be kwakwan so no me sike da no wo sai yi mu 30 siri no wo ko yi ne ti na de aka wo de hye ne botum no san koy Akoma ani no wanya je na ye se wanya beg me fo ti na wo ka kire na yire yi santi na okacha na yi se me wo sika wo mbadi no na adokura wote Ghana sika so no betimi aka se Ghana fo mo mbra na me wo sika mo mbadi na me hiani humobro woni e te se me ekura mamunum oba kunafo afra wo se brebedi na ko se ma ne me sika me ni busua me ni ba nti wo mbadi no wonko wo yiri anu na yiri obaka se oba ya wo ni misie yo wanka no ho asampa nkire me da no se de yakwa eyi adwo papa eyi no ne ba panyi ya frɛ ne Leticia so obaka ya ka no kra nyankopon ehwehwa me busa ne se Leticia na wo papa no maame o masetena mote sei fi se misie wo papa won ka wo maame ho asampa da wo so okodo eburo wono kwa ame no kodo eburo wo oba no kurom eburo kasie ekakasie ayi proto kasie pa buro ne doso oba no ne musuafo ye kana na kwotwa eburo ni nyina omukọ ye na eburo ni ho aho na ohu se asantofo sabio
omo pekosie buo papa omo padeefo aho na ofa no ho adwene na maame owo no wose maame ne ba ne yere na wonyenye ne yere ne ho ade no no wo papa no ono wo maame ne ye kama wo ye oba ne ho ade wieye oba ne ta ne maame a di ne maame nani na maame ne ade chance aduane wo ma ne maame ne bedi no na oba na hwie aduane no africanse ne mu e maame ne di yaw e kasai na okoye nte maame ne kwa yare ye akire na maame ne yare ye no so ono so ne maame okofa na obahwe ne yare ye no se de maame ne besa o munsuye no e na maame ne wuye nte oba we na ma oba we so na ne maame wuye oba yi ne maame yare sloke e da ho na se kwate a obedi nti obakwa akohwe ne maame no onkohwe no e na ote ho ya kwate kakra obedi nti oba ni kodie sani wono ano kwate na obedi nti no woja na maame ene won sha trousers na on kan cho ba ne se me ma woni no ba ne wo bakwa na bro chire yi wa na wo kan ye wo so oba na so wo bakwa ma ya hwe nti oba na ka ho na wantimi ankoduru no se bibi wo nani ase a wo kura wonu wo adwuma wo ye no mesi adwuma wo ye na wo sisi adan wo hia ma bebre na oba we ya na omo so enyo wo so ba no nso so no wuntimi hu adekura wode ayew enye so ba no na kire sen so no wo no na kire se be ma no ne hu ofeche ba no ofeche wo ba no na nkrofo eka na no wo hia ma bebre na onim adekura kura ntia oba we wate aka no so anna wo ka se ayu o ware no wa na wo ka se wo yire na wo yire akosu na wo ne te na akuya na abaje wa firi ne nsam wo ba won kɔ na wo bate ka so wo bate aso wo so wonye wo ba wo me no hye won ka asampan fa wo yire ho da me kura me busa wo se na de na wo de aye wa wo so wo yo kwadwofo on pebre wo de sika ma na no wa hye sika no wo mo bo ne dwotire no okwa so kofa bayire wo de bayire ne ba wo ton kakra no wa da na bayire na pro no wa so setu egu force a wo ton force ni nyina wa pack egu vranda mu ve na so nkuro nsu aye dem ho ma won to sorry anu wada oba wo be pe woni wada agi sika kodie nti na wade ne yire no abesi ho no mede oba no okana sa mede nya ndamo nsam na wo ka kire me mede nya ndamo asa te se bia oba ne be ma bada no wo ka ana me se ana se oba obetra wo be pe sika adie nti no wade ne yire no ai no wo ka de oba no pebre kwaduni ba wono na sika won nsam na oba ne di ne sika wodi sika to ho no ma na wasesa na odi akoma no maame wono wo ye bibia enye ye oba no ne maame wuye kura okọ ono okwa ye yiye no oba no kwa obi no busuani bie ni ho wodi na chi oba no kwa se adesie de odi be sie ne maame wan sie bi na afi so oba no ko gu na nim ase poto wo kuro no so senya breku kuro mo oba no gu na nim ase wo ho no mo sai wo ko hu se wono wasi dan wo ho no nti asantofo ni asabio asantofo ni bre wo ko hu fie ni na ni abre na ntokwa wo gu na nim ase no no oba wo so obegja no na oba ye na odi dwato oba ye oba ye na den na wo ja man kai adan we mi san se jo wo ba ye wo ka no nsem ya bebrebe adan na wunya no mebus mahama busa na se adan na wunya no eno de mintim kan se ja wo me busa na se na se ubo ne dwetue no wahye no ubo ne dwetue no wahye ebia na wo mo akohoma waso wono oto mu si ho eto eburo anwa wasa soro sa bo na akohoma kora ka ho so so wan ko sukuu no so ono de wonim de nti o wa bon sa wo didwa bia no wahye sika no no wase no no wote ho na ono kwa na bre eno nti wa ga ma wo ba hye musuoni no eno baka se me wo jiji mi sika waso wo ji sika di wo ji mi sika di ata ma me no hye aya no na wo jo wasi dai waso wo ji sika di wo di na wo si dai wo di wase wo ji sika di na wo de wo ye dan wo wo pel so ma san na ma ne de sa ma mo meka but me to me so mo ka mi to me chen kra mo mi ka mi se ono wakafra wi ma na me se ono me ti baba ne me wa je ba ono me awo why ba ne nka no fre ana me ti so nka no pe nti ba ne me ti go e ti me fa o why ba no ti o me ti go me ti ana why ba ya be nya we me se ya we me ko se me nya we ye ko be ma de ni ewu wa me
me keep me to the one year by the camera with crowd and you can see a no open to camera with you. And I'm a couple of things. You can go to Bob and Mama. Mama, for me, I will not get you, and I'm going to see a name of it. Anna, a big part of you, and I'm going to see a name of it. So nice. I'm a miss my I'm a damn fucking a miss the bomb, and I'm a family. And I can say, me, no man, you go, damn family. I really need to make the red one. I'm missing the car, and it's me. Oh, that's right, the car on the bike, I know it's trim. And I'm the change to that thing. When you buy that change, and I won't get all about the change. And I love that to one bike, I'm the candle. And I on the bike that. Now, why that I find the saw on it with fire when to buy the chicken or trading on the chicken guy, you couldn't have warm, and you see Joe. But that's no joke, I can now walk on. Because a man is said, so, no, the class after me, I said, you need to be running me, going to make. You know, not getting your body young. You not getting your body young. And your friend, I quote, was a friend, I quote. And to me, I saw body when you're dear. Send me when I win your to also with Jay. Was I want none of that come out course and free me chain. And or back jail a boss and to want to make us a man and one can. I'm not make a chain say. So what catch him out here at Tia dear. So on Tia dear, Miss Mamma Tran the baby was a manila casa, what Tia may say, do not propose a metra side for the cashier woman. Say, go so that you was so pediable. One more dress or buy, send you to me dinner to a man, make us a merry papa. So just say, catch say, Joe say, or no crown or castle or ban and corn or ban be pan. War banning the woman and never a joke. And then so one summer. And to the marker say, why and catch ya? No draw. None the moon I should money dear, a pro. Why your phone or nam hosaka can, when you need Pabian or nam hosan. What's that not make us a member who is suban or kind? Me bra hunu suban o ka tena na wano se ne no so tata am na nya agro o tata o kwan be so se ne so ebia ne so obagigi mi adi enti o kwa want mi ngigi ndi enti na no o tata am sa wo fi dan na wodam no na han ye me na me han ye de echire no ana obetua aka echire no aden no obamu ana echire no we no me de me han ya na advance no so ye ana wono di ono wotua aka okay na fiti ase ne de me ana me di misika be ma wotumi ene wakọ baabi na wodi ni dwuma obi oye dwuma enkwa aduro so sa be me oh sa me me aka sa me ka che ne se me fi abayifo asoma na papa ewo mabrabom wase nye me fi abayifo na asoma no odo me na nye me fi abayifo na asoma no ba me se papa yi metimi ka che ne se jo fi mabrabom o na me ho ntome e bia wo twon ho a obi be hu me mobo aso me mu ama ma hwe me ma wose ai me ntwe me ho kwa ba bia me twe me ho kwa me ntime ntena me no wa na betena bompa ya mame na madwuma sam nkwa yie bompa ya mame na menya contract nye na menya contract ya obehu se me do papa sister ko papa ma suro no papa de na na yire baka ya ma suro no papa waka che nye na yire nko na me papa che no waka che ni pa bebre so opew well so waka che ni pa be na ya mbo mama na dia mentimi nkyere genya me ya genya nkopon hata suri ana ba kyere na mentimi hello honey ya Joe yeah Joe win message asibisi wachichi ni sikadi wachichi ni sikadi ya sese waja no Ninguém fica dia. Como a mulher me diz, Obabi Catete, não come no Obabi não assim não come. Waka não me na titia. Hello mama. Yes.
anya woni me na di nkomo anya woni me na di nkomo anya na di sa ukunu se ayinu nom famajo Najo, ayine nom dodo asan na wo. Nyoka de o be me kasano. Mi pra mi na ma mo tipi no ma no maba mo tipi no ma no. Asam no pra wo tek. Asam na ebi ka po fox. Na wo tek. Jo, you want the film and the anyako. Yeah, come on, ma. You want the film. We see oba no a enu wo fa na nya oyere. Oh, ni nya kwa o je ma ni mo de ma go boya obe wuo oba ku no tan no manto na ma ba bo fa no mbra na number ya etijo ya shuwa ni nya ya be shuwa ni nya ya do ma Monday ni problem me pa me kwanda na me ka se o tek me ko ana me ko ni so asam no wo me ko no ni o pa kra na me be se ma be o sorry no wa batina sa sai wo yira o batina sa no wa ka me hu jiju mi sikadi o jiju mi sikadi won mi ti o jiju mi sikadi mi ti o pajo ya me o be tia wo kamera asam no kamera ayam fo wa na ni so be se ni jo eti wo de wo baba hajo ada de but katakre bi kire me na bia mi hu entro pa wo ka wo te ni mi ti o pajo mi ti no kamera so oduma ko force oduma ko jo and ko sam ne san dia na ye no kro wom no ka se me de ka sam me aye me kwa na ka no so wo te no on ko ti ka no taxi me mali ti sia yare ye wa me 2 million wa me ho ama me sa mi ti no kakra jo ka sa ka no sam no o ka mo ko so ya ka me ba na o penti sa ka no le penti ka tuta na le penti ka ya di 40 minutes asi o ti ka 40 o ko o si 42 minutes ana mo fa so ana shi so si 40 minutes o fa ni ba na o fa ti nika ka no ko di 2 years one thing ko ma bi da nanti no o si me sa so o ko ana ko sa wusi wa nye de wansi de kurada mi tenya ko po mo kemi dia o de fanya bi agro ani ejo wa churo sika wa jini wa die de nyi na gugu paso me sika no ka no akwadi ni some 3 years o boa ajo de krata na ba ye no e mu na di ni sha ya an dia fe kura an dia fe wan dia ko mata land bell wan tua water bell a wo jole ye nyina wan tua wo sa ji sika ni bi e so sika ni wo ti bi ye o chi bi be to se wo jo sa dia na me dia firu ho e dia na me dia firu ho me na wa ba jiji ni adie me na wa ba jiji mi adie wo be tua so me je so hello Joe hello Akoma FM hello Joe me say nyame ya tomo a Joe waka se wo beba enti nyame ya tomo a Monday ye be hia me problem but I am here say everybody knows how some from yo ya fra ye nya ya enra nyina ya fra enra nyina ya to nkra mo set dia wu nyame enti ya fra wa to nkra ya fra wa ye nya enra ye to nkra enti na ye nya enti nyame ya tomo a Joe wa kira Monday anopa ba na wa ma yo no musika ko ni wa for what's the musika pa me tell listen neba listen na ha o Joe ti wo ba no wa behwe me see misika papa waji misika edu meme sika na woje hwe wo ba wo ko takwa misika na woje ye takwa na woje misika edro we na wo ko ya wo celebra nya enka drama mala me no nya samina mala misika na woje ye ni ko wa pe me do me ko do so wa pe me do wo ko edro so wo chichiri na wo sika na wo je obe kabia na disika na mawo wo da ko me wo disika wo na so wo ko malam ho me disika na wo de ko malam ho ko chichiri me so wo di je bi adi wo e to so wo
Yes, I tell you, but you can only know about it. Not that you. Man, what about that? I said, you are the new person. Yes, I put on the good radio, so no more. Almost sick of some crowd. Almost to look on your mark out there. And be a showing me and about to say, maybe hello, Joe. So, sometimes you do us something of me out today. Why do you see that? What that you have? Madam Rose, hey Joe. I said I was supposed to be, but look at something. Kasala mi Joe. You can now that let's go look at you. But that Joe. Hello. Joe me pacho jina suma me wone wo yire anyina suma me na muntie sa anyway. Listen, you no problem, Joe. Say ya Joe say ya planting and ya be woni pakro. One thing mama, we will be there. Yes, the mother, now for another no accept the community. I like no more. Me all me say can be say mama no like that. Me about people say on community. All like him on there. What a sauce. What a text. Yes, what be said no. Joe. Hello. Joe me pacho fama wiri na me ne ni ko ba kakra. Mama to me. Mama wini Vida. You know what I'm not my becoming good on the any say you go no food when you come because me and the lot papa. My dear. O sit you for ba. Ono some media. Come go to what is the man. Never the man you go to say. You am say. Sit and one day. You dem am the man to be na say you about it. Enti no se ukunu akofa mpra ye frɛ no Vida but wo de one pen wo yi yani na ya no do ba di no so wo ya ya me da ko wa ba ya me ko nan ko fa di ko frɛ na me kuta ko na o enti uti se ukunu awon mpra bi e frɛ no Vida no ache ben fie se ni ba ya ke tuwa ba se ti ba ya ke tuwa ba na ko si fo wan you can not 35 years. Now, whatever you go back, we don't know what you do. We never do it. I'm great now. You shoot me. But I think you know what I'm saying. We have a class. We say, we don't know what that. You don't do it. Nobody is also in your place. Do this kind of wrong is no one Casta. What is that? Sister, I have to make a name for it. I'm not going to tell you. No, it's only I do. You like to cry about one thing. Elsewhere. Let me ask you the problem. I had a lot of things for the room. Someone else also the room. And then I see one of you. My higher mom betunum. And then my man won't chat. Any na Joe you want to was pa and we don't be to was on this one. You Joe you into say what would you say nyame na di was mama me boa. This is somebody else who is you.
One sika dia waji papa. Waji bi. O ka sa ko jo yare o kwata kura de se ya bonu dio kwata no me hono na wuji sika do. Me hono na wuji ya meje. No. Sabi pa no. We pie. Don't worry. We need say you will you aye bayi na pie. Say you will be full so baba betra ase ya ba be kadi wa fra ya no. Enti ya kusu ya waju. We be am say nyame ya do adwada anopajo. Na you win wo yire bra ha adwada no. Ona yire ba ayo. Me go so mo ke put number na. Mate enti ya jo nyame ya do adwada wo ba. Ene wo yire nka wo mra ni afra sa na ba no ni ahwe se be so yire fon so. Jo ye be hwe no dwada no pa. I know they were bad and I perceive one of cry was some name. Me go what the same and ya wuti ati wa na wakasa wo ye ni cho wo ye ni cho baby ai o de na ko so wo ba jira wa na ka cha me se na wo ye dai sia ma be no ni me de ntia wa ba tia ka wa de kwa sa se do kasa sa na be ni pa no na wa ba na be tia wa na man ka so na wa ba me be tia wa na be tia ma me pa no be ma o ba na ko no jona o pa mo ba no oni so wa yira on ko tena ne yire ho na me tena me ba bia wa se da wa se da no Kwashini bema ka se no ye kwashini ba wo ye kwashini o bi na ma so me se papa wo ko fa wo ba wo ba dae wo ba na me twakunja to no yi ne bema na odi wuro manum na odi wuro manum sa kwashini bema we sa sa me se hye wo ko no ba ko dae sa o bema we sa beba we wonante maso so wo se me wona le ke wo de wo ba kwa dai wo ba na meti akonya so no yi ne bema na odi wura manum wo no ana me busa me no ma no fo ko champagne wo ba ka cha me ne wo ba na ko jumi me ana ma na se le se hu ntira okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno an wo so eguso da wutie no wo Facebook Akoma 87.9 uhwebi wo Facebook Akoma 87.9 YouTube eye Akoma 879 bomode na ehye emaye ena face uhwebi wo Onua TV ena Rabi 1 TV TikTok nso uhwebi wo ho na nyame ya domu a adwuada de mepa Jose obaba ena ne yire se adwuada wone ne beba ye be show manimu dwuada ye gusu friend second wife ne se third wife akua kwaso na friend third wife no efa mame ni ane no eni nkomo health alert clinic health alert your health alert e na se enei godi wane extra wo benya wo yedie ni na ano adro say ye diabetes wo mensesre na etwema ulcer anasa hypertension stroke ana wonan ene wonsa eye tititi eye typhoid o cholesterol level no was so gonorrhea syphilis white ene ha wo prostate issues ana woda wontumi na ye na woni padua nim no na ase ehyehyɛ te sɛ de yeso jasrama ede egu wo so de wonya eye health alert clinic ɛhɔ ena doctor fo nim defo ne won fidie won nuro papa ya yeditu yade nyina se deku yedi machine ena treatie bema wa ye mre untimu ehwehwe wonya health alert clinic bomodia mo na mo fra mra na omda se ni kunumia
Oh, I tell you, what's my to the person watching? About to my city, one fan of the kicking of an orb and one fan of the Monday. But I was saying, or I sent them a quick. Right, Mr. Obama, na juru ni so akofa baby so wa baby de me oba so oba na so kunu na nambwa o na so oba we vida wonya no ho de enso na ma obeka se ni kunu ne o no ba kunu oba ni afia me pa cho oba kru ni de wo bedura because enura onu a ena send message se ni kunu ne Nikuru no na wu baba kache ne se wati no obisa wo kache se vida de wu jijini sika ena edika na onu kura no wu onu ni baji wu fi obi nsam oba na ka sa asam no ai wasi wu kache ne se vida wo mpe no na ni sika na wu jiji ade oba ko no kasa no ni oba ban apa ko vida apa no ni na vida yi oba ban no ti nikuru no eti jo no me sabo oba no mo fanumra wuni obi a mebo jo wuni obi a antwempna ewo wo yire chi bio ewo ni jo mini baby awote ye me bi sa ne se wuni wo baby antwempna ewo wo yire chi bio apart from that no baby antwempna mo yire chi ewo ya no na antwempna wo chi di oba na okase ni kunu no mi si mo fanimda na ma chete ni kunu ase e feel no bia jo wudi jina so kakra bi etie ba ne voice na before wo beba juada ne kakai wutirim ne wunu wo ba bi a wonu na twempra wakasa yetie ma ne de sa ma wo meka that ni kunu so mo so ni kunu sim na mo ni kunu se ọmọ wa kápẹ́ ọmọ àná mi sẹ́ ọmọ mi sì bàbá ọmọ mi wọ́n lè yọ ọmọ mi yà ọ̀jẹ̀. wọ́n bá lẹ́yìn kánò fún ẹ ẹ̀nà mi tún fún kánò pẹ̀ntì báyìí ká mi tún gbé èsì ẹ̀mí mi fá ọ̀rọ̀. wọ́n bá ní ọtí ọ̀rọ̀ èmi nǹkan mi tún gbé èmi mi bọ́ ti àná. wọ́n bá yà ọ̀bẹ. yàwẹ̀ mi sọ yàwẹ̀ mi kọ́ sọ mi yàwẹ̀. ìyàwó mi máa bẹ̀rẹ̀ ní èyí wà. wọ́n lè fún ìpínlẹ̀ mi tún fẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀yà nílé báyìí ní kánò ní ìtura ọ̀tún èmi ní ìkànnì. Nikunu ti ẹ̀mí ọ̀pẹ̀ ti kàmẹ̀ lójú. Ẹ̀ma mi fẹ́ 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 èyí kàlẹ̀. Nikunu gbé lẹ̀ gbọ́ ọ̀bà nàlẹ́ ẹ̀ma máa fẹ́. Wọ́n lọ pọ̀ bí ojú náà ti fẹ́ mi o. Ẹ̀ma mi bí sọ̀rọ̀ mi sùn mi nikunu ti ẹ̀mí ẹ̀mẹ̀tẹ̀. Ẹ̀ma ebi tí wọ́n fẹ́ fẹ́ ẹ̀mí mi nikunu ti ẹ̀mí ẹ̀mẹ̀tẹ̀. Ìdíwọ́ fẹ́ ìyá ẹ̀ma mi sùn náà fẹ́. Ẹ̀ma mi gbà ń fẹ́ fún mi nikunu gbọ́ ọ̀bà nàlẹ́ ẹ̀ma fẹ́ fẹ́ mi ẹ̀ma ọ̀ka sẹ́yẹ̀. Nígbà tí ìlànà ìnáà ti ní ti gbé ìjọba mi. Hello. eno de agisa woba na yet because eni de obia to be sesane enti no nyame ya dumu a wo ye nhia dwoda ye ntwa so ne nhia dwoda eno kra ne bedi hello Joe hello mese ye ntwa bibia so ne nhia dwoda eno kra ne bedi sa obama okase mukunu no mo hwe number Monday enti na me kasa no kra ne bedi dwoda enti wo ne wo yere emra me I work so no baka so no baka Joe ya pano kwani ti wona wo yere mra dwoda Akoma FM me na mama mun nakata no Joe wona wo yere mra dwoda wonu wa ye ka wudi na mra dwoda anyam to mera ndi oba ko no mama oba nbra oba no wo yere ka ho bi se be ya ye be mu sai oba no oba ni ka ho bi na momra me ye baba no oba no kuru sa oba ko na ọmọ sisi ni kunu no no so mo fẹ́ na no so bra sanepa bon Mesi sanepa nyame ya adwo adwoda ye besi ase kire no ọmọ fẹ́ na bra oba ko na ọmọ fẹ́ na bra obaba etijo hello oba be the Fidels who oba be a friend of Fidels ya mo oba be a friend say Fidels and then Fidels
me pato mo ne nkasa e wo ho ma me na yensia dwoda wo be fe ne fidel so wo yensia dwoda na fe yem kura e wo asem ne mo ayi Akoma 87.9 FM enu ti na me ka eye health alert clinic won asem e na de akire wo no health alert clinic bomodia ne bra na ultrasound scan massage physio ni na ye bi ho adwoda kwesi fiada ye ba adwuma memne da eno so ye tuamu sa shaman ye ne Queen's Hotel ene di hwedmo ye ba MTN Ashaman MTN Medina Post Office ye ba First Atlantic Bank Kasua Crispo second bus or Concord filling station bomodia na freyen e was 0242 518893 0242 518893 na eni nkomo wey every aye Ashanti borehole contractors mesemo adamutie ye pa esansa ban hwie to de bia bekwa akobi no na ho bo so enhwie pipe ne de hwerema no wode amu akwa an wo be na ma eti sese wo bia fa no wadwen ye ya ne yatu hwie yi bi wo efie na de machine siso na fe wo connect ama pipe abribia 24/7 on disappointed aje se wo akwadworo one fellow polytank ni edum light dia na ho akere na sese no nkrofo to one etu na India fo bi ene foreigners fo bi etutu bi wo mu tutu bi indi oye India so oye China foreigners fo tutu bi na wo mu yete ho wo mu pa ye India fo ya wo mu tubie sese wo mu se ensuo no tuo no India fo no de no wo mu tum wo ha mu abupan wo ha aduo no 120% aden ano aden mu pesi ewala 120% no mu di tum wo enu nti mu ntie niye se wo ye obi a wo ko tutu suo ni bi dia ene na Ashanti Borehole Contractors Association say train pause full stop pause okra e mal India phone metru ma na wo mo maje obo akase wo mo akasa association no mpanifo eye meeting enti enche wo mo the fixed price e be ba betudwa fixed price ena wo mo e de be ba betudwa ne ehun sese wo kotu nsu ase na te ana sese na te na wo ha mo bupan wo ha ene aduano 120% no eno de ebro wo ha kora 120 ebro enti mesemu ada wo ko kotu bi apos na train say Ashanti Borehole Contractors Association wo mo edi price no ankasa ebe ba betudwa ansa na wo be kwa kotu a wo kotu wo India fo no ejejo na wo kotu dia ene wo boka sunsun se bibia ne afre 0245 884175 0245 884175 0245 88 4175 enti sa wo fra wo mu ade owo bia no wo mo ebe chechire mo ede akire wo pa na Dawood Eba Hospital the Dawood 360 capsules aba Dawood 360 capsules no eye sisi yade ne awututu aduro sisi yade ene awututu aduro wonum 360 capsules no a na wo the ointment no Dawood ointment no so atwitwi wo apo no wo aposo wo ho beto Herbal Pharmacy shop over the counters wo benya bi Dr. Dawood the number ni 0244 886437 0244 886437 na any Dr. Dawood na kasa any enkomo nebom sese pade any ehye soma me kafefe wase talala kafefe talala kafefe capsules dia enei eye nemu san yade aduro ya chese be ma low sperm count wa ye mre wompem esu fita bi ba be ma na no wonya kafefe enka wo ho wakosu okumanum no emu abien sansan ne kurogu ho woni atenka kofichira wa yase na aju se wim kafefe wase talala danie ba kole na apidan smart ba obo so wusko bi e won kokko frɛ Harriet e was 0207 183-819 0207-183-819 na ene Harriet ene nkomo niema kafefe capsules no ebi 3p garlic mixture mansanja tumwedro one garlic ene yedi aye 3p e wasa woso tumi ma wonsa eka ebibidura eye kama ya fense jaso na nsuo nimo se wo bisa me ma Vic ene Mr. Bosompemu a wo mo 3p ya na wo mo numu na aboa mo mpom
ye den o pressure was suru ko fi chat yawo o sugar was soro wa ye kasa dodo stroke asthma odwo so antentem tito anadwo odwo so wa yase no afa wo se ana wofu na ye se kapu wo mpese obeyare ba heart dia wadro eye 3PO3P Daniel ba Misty kwale na ke ba pedani jealous friend 0248 928824 0248928824 grofan ye mojadro papa wononom grofan ye wutumi sampa wudidi a wutumi didi ye woda ye na wonan wo se ye tititi ni nyina na se achew ni nyina ye ba arrest grofan ba arrest ya na ncheno ankasa na chese wode no ato prison ne nkwa na nyina won san mabiem ana wunyini mu nyafa wo manyini mu nyafa be ma wo ye adwuma kakra bi a wabre grofan ene bebo a wo misie ba kolenak astam room smart abo ase Friday men sapedan pure leaf chemical near bar shop grofan enya na bomodi ana Fred doctor wo kan shi drangling so wo benya bi okwatu na hwa ye den friend 0244 596532 0244596532 Dr. Mafo Fertility About Center awo na wo pe awo awafu awo ni mei waba wade ye guo esan se awo ema ensenu moje wamu eba akoma ba foforo mese wada nkem wade enwuko Dr. Mafo Fertility About Center ho se de tie bia no doctor de ye osi akwan wo ye firi ho amama wo mo ba wonta awotawia awa enyankomago ene buo kurukuru wane ne yakeka woni nyina sa pepepe so bia wo nenso wo ba no wontumi enante ni mpom aye mre wo de ne hyecha ne kwon esensen kire wo baabi wonwempo no wanante achemfie mienu nkrofo serew wo de eye Dr. Mafo Fertility About Center abrochi memu na wo baabi a wo bia no enyi wo si akwan Fred Doctor wo 0244 411099 0244 411099 0244 411099 Dr. Mafo atonto sreso atie bisa base oban Presby School no ene ne nkomo sisi a Pastor Julius Akwaba Mama Josu na na ku akoko Akwaba na na yire Akwaba ya na mommy ya da nyame ase ya tie condition mu so ahuro de me bibia kafra yo makafra ojo condition mu ahuro de no just asam neso we dey make sure ma be mo o so ni na re mama ya high ni nsuo ya high so 70 he tell you mienu mu a air condition mienu mu a and bia be fine yan kwani ete obi anti bi ai we ye fie nkomo ma na fiala Friday this is beautiful handsome holistic wo ka be show moto mu mia me kura ha enye ye dia ya ba ni pela se menye mwana mwa tenente mwana mwa ni se boto wa no bie ubande ni ni na ye asimu okay Pastor Julius je te nyina je mo boy dey birthday no na ase ye do ma se Pastor ma Akoma chade no good ye gusua ye ho adwuma ma ye pese ye sere ye tiefo ni bia obi a wotie ye bia sa Akoma chade no is still going on ya say be boa ya dofo ona edidam nyankan kunafo nwisia sabi wona etihi che mo kutakuta crutches sabi na ne afra wontumi nkoma yen ya sade se ye didi ama bia die no ya ma wo nso bi edie Pastor Julius se ye o ka adoye sonfaso a ebi obi ti ba bia aunt onim wonim because wonya adoye enei pempenso anipa bi num akoduro no ni nyina so mo kom history adoye ka ni nyina ebi ka ho na ye bra ye start ye hwe little kwaku wo mo firi wo pem no mo boa little kwaku no adansidi e ba ye no na besi na bi da so go aye ntumi mo ye enu ti sabre en ye ka kiro se da bia wo bia enche na December no enya so Akoma chade ye sentuma eye duku emo anwa empaboa kama entade bronya ntade nyina wo betumi dia ba enkure wo so mu so ehye bie
paano wo de beba enkosua de won samba soso bia se de odi ni pado ya se bi ebema na sere bia no se kokura wo de beba je de wo de beba bia ye kun dada dia fe na akoto na bra se ye fom o mbe kokun awe pastor onim yentie obi adoye wa anya ne ba bia haya akoma mu nsem haya en wo ye no sa adoye na enura ene maame no de sa dansie wei ebaye ye mama mansa nyina ntie no omu adoye so mfa so na akoma achedie die ketuwa bia wusika ketuwa ubi bia ketuwa bia no fabra ye maame no oni ani da so se wo be ya adoye ma Esther afidie wei so na wanya testimony ye ntie ne testimony no Pacho sister fias reno Pacho leka de nyame efa Esther adoye no na ebola pregnant yes 14 years no jumada didn't tell me where Jumada was saying. Let me wear Juma. Let me pray. To me pray 14 years. When wear Juma, after prayer, someone will wear Juma. But I'm a cat, so someone will wear Juma. And I decided to say, the bed, you know, Juma, I'm a day. Samazima ye juma kurana and say juma na ndeke ene de metini ejina na na so mamaji enti Esther diero na me tieno na me se kana pe na Akos na kana fikeni na 22 years but Esther diero ni so na me sende bayo ko kachire wa dese rabe na adoyi ya me stay na juma na mesime tena dama koma sala mesime tena ewade imi kwa tena Akos den Kenya me ibe je bi se mi wi ade chena me ko kuro na me ko juma loko na me kachire me se adwuma no so gana fo kwanda no mekacho nse na ye adwuma no omo ya fi di no mo se me di agoro it is a my dia ene Maa Akos sisi na ka se ma ko adwuma ni ko fi ya fi ni adwuma ni se adwuma na da ma ko asna me se be ya fa ni intimacy with a massive or a different so a juma na mention the way you Akos Julius ma asem na da ho so ba fia se wa asem na da ho no ma adoye de se yese me se ayi lete kwakudi aye adanse da so gu aye moye no enye emeha asam keto wa na du be na se o em se yen ya no unya ka adoye ne se bia mo ho asem na nkrofo acha se pimpin o machi bat ma o mo nya kukudu no pepa aye no enshira ne ye bebrebe enshira ne ye be ye wa ye nyina ye wa sada ya nyabi bi o wa tenka pa sa ya do ye pese bibi kakra bu ye ya na enti adanse na ye bebre enti ma akoma chede ne ye me de me de bia me kan ma kasa ma fa bibi challenge nyame se wi ade me dwume me pese enka me pese me wo store ni bi de na so ma nyame enkoso sa do ye o mu ye mekwa ko ye bi se kunani bi anase wisie bi edidi no mea ewurade men so tere badwuma yi mo papa ma me fa number ne to dwan fatum mo 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 wusika ketuwa bi ensha
so we did 20 cedis, 10 cedis, 50 cedis, 100 cedis, 200, 300, 400, 500, 6 million, to 1,000, 2,000. What there was 5,000. Okay, what there was Marco, and it's a few way bring a chadian idea. Me and Kasa, me person me sponsor, me person me sponsor. It made the 30,000, made the 20,000. What the munyai. Na me sponsor na me for 30,000 and na mo fanya and also nke begina say me atwa oprise because they say mu ayeden ye can to me na so was ye can be no so ani da ye so e was so mo so didie ti say bia wo wa akiri na wo niema opese ye me fa monto ma anwa bibia opese ye fa me fa mra and also be friend line na 0599 814 926 0599 814 926 say e you sika ne so a e the same number no and na wo de beto so 0599 814 926 0599 814 926 dia ode fem obroni no ode fem awurade ni bia ode fem ohunu mobroni enti se ohunu sabi ajanka bi mobo awurade na wohunu ode ama no se ohunu obi a ba wo se me da fi ase no ma mehwe me akomode ne ma ma me bia ni da bena yesia wa sanmos ya mwanya mama omo so aye no okan no se da bena yesia wa ye ma edima se obi eye de ye kan ya na de bia metaka se akoma onia tv twa won ho abasisi ya okay ma me de bia meka se akoma mu nsem platform you know ma obi biara wa ye mwa ewo su bien ha wanya su because I'm not really nyumre empaibo ni nyame humobro na eye adwuma the same thing obi bia odne ho ba join sa group enti bia wo bia de wo bia ma say ye drinks ahodo aduane tina panom na de bia bomodin ase ode beba na ye de asom ye mano ene sabi ye maame no omo ekunu ma wuja me papa no na ye mfa nso mo no se nyame a ohyira no obehira wo nyame obie kwan so bie kwan ma obi bia wo pe kwan bie e wona bra bom wasetena mu onyame betima ye sa adwuma ya do ye ne bi na fa so nyame hwe ene nyame ntentam menim se won so obedi adanse ye sede ye maame afia se wa eni afoforo pi enya dansedie ewo womo adoya womo eye no haya kuma 87.9 ye wo kuma sia square ye ne mo no ene di hwe ne mo onua tv etwa wo ho aba sema obesan ababiem na fe ya to adwumadie no so fisa wa ba di krum na ba okay vaida ewie yetio ma ko pacho na so ma me de badamo eye nura a na eye to aso part 2 ni se na mo bia betwa mu na me wo agibot e kotena ho na papa bia me hia no na e frɛ ni Joe what the person esimani eto mani na me njintum na papa bi ho tonsa na me de ofa na menim ya frɛ ni Mr. Opoku ofa na ofa na ya ta frɛ no nte papa le ka bia sɛ oh mempene so na woye na me na ntena na me pena so ma no e ma me na tenae asetira no mo kakra no na okwa adwuma fiti ase no okwa agya fi se ba ne ba ma atena na obi ejise e bia wadibi na e bia wo so wo de e ba de no hu bi na wono okwa na o se bia no aduane asi ya ho na me ba me de be ma atoa so ana on fa ma me e na me bo ni nua ba kwa ma ye frɛ no Kwame na Kwame so wo ya sa de ne enye na wana ne bekasa ente me kwa na megyae se menye den on fa ma menti menye ena megyae na me fa nse nkakra na wo de to frame de to manim se wo kwa yie bi na wo pa ma cho me bo se 1 million me de mawo ena wo koye ente wo kwa yie ne bae wan fasika na amma me so de mom de ma ambusawo ena ya tete ho a ente wo ho se bia mama 20 cedi na me kohwe adwuma bi aba na waje na wokọ ade de na me mfa nya asem ento wo ma na wo so pese utu kwan
anche bebre sa na wo so wo tukwan nti ene kwa poka so wo tukwan wo se me nkopɛ sika maw sika wo de be foka akwa akra nti me no ebae ena wo kwa asafo na me so me ko dwom sene me ko jiska wo dwom na me de abrew nti me ko dwom no me jiska no nti me jiska no ena wo frɛ me sɛ wo kɔ wanya ka ko na me so wanya sika foka na wo si wanya sika na me jaye na me de me sa machi ena wo kɔ nti wo kɔ wo frɛ me wo de number na ma obi na wo de bae na wo frɛ me na me no kasa na wo sɛ wa ko du na bebi wa ko du no de emu odin teki ena wa ko duru na ya chi motum nti wo srɛ me a me mmɔmɔde ala anytime bia no men frɛw na woni nka nya sa awerɛho kura beku nti me si yo te gya me kodi me pa kakra me nya kakra na me de afrɛw saa na wo bɛka sɛ wo bɛsan aba nti wo ka kyɛ wadan fofo no sɛ o mompesika embrɛ wo na san abra nti nya me nim no kura ni o mo ka kyerɛ me no na me wo eburo bi e wo nkransa me kɔ sɛ me kɔfa eburo nti me kɔ baaye no ɛna na danfo ba ko na efrɛ na akosi ɛna me so me kɔfa eburo bi ma buro bi wo nkransa na maton ɛna o mo sɛ yakɔbɔ na yira ama na ekora wo sɛ wo no niska kɔfa sika wo hemfa na wo a wonya nware wo no ɛna wo kɔ akɔpɛ wo kɔtɔn wo buro diska ayɛde ama no na ne bra na wo de no kɔɔye no wo ni sika wo de wo basan de na ama na babak na wo sika na wo de baba wo boa wo gi sika na ba na wo bedi ente emfa ma no enha ho na me siyo na me jaye ente o ma na wo baaye wo baaye fine Akoma FM wo baaye no ma na wo so wanya adwuma bi wo takwa wo kwa akɔhwɛ obi afrɛ wo so behwɛ adwuma mensɛm na wo gi 1.5 na wo yɛ dɛ na wo kɔɔye wo baaye wo se adwuma na wo so wo bɛfrɛ wo ma te ho hwe wo wa na wo kɔ akra na wo frɛ me sɛ me nka nkyɛ me bra sɛ wonim obi a wonim susu mu asam na yɛn kɔ asam ne so ɛ yɛkɔ na yɛbɔ ne tɔfa kakra bi ɔmo so mbɛba de aya na entam bɛsɛ yɛbɛyɛ no ayi bi asa ne mu no afutuo kakra yɛde bɛma yɛ tiefo because makasa ha yɛ educational center ɛsɛ sɛ utie no na wafa mo ba de abɔbra kyerɛ sɛ de ato obi no na wɔn so wankɔtɔ the same thing mu yɛsɛ sɛbi wɔ kwasea de sɛ yɛde obi na yɛnɛmɛ bare bia yɛ free we su na ɛba wɔ so ma sɛ wɔhwɛ asɛm na dawo no nyinaa me no me interest pa ɛwɔ papa yi so bebi o gyina sɛ onni yiri ba bia na yiri a na ɔno na ɛkasa no me hu ne sɛ ɔwɔ no yiri nkyɛnti na bia na me bompa brɛbrɛbrɛ sɛ yɛnua ba ne bɛba na ɔno nso ne ne yiri aba so ɔno ne yiri ba na yɛnua ba hwɛ ne nua so okay enya bra we dia afi no anya ne trade mu na on say ne yere no utie ne yere nkasa yemu a ye ne yere ne twanyina ne say ono de ono no anya de besie na ebe ma obegya na yere nti on ba sa twa no ho etu baidafo oho aso se bi nka baida na aya na yere boni o because mami ono ni kuto na ba ba ta ho na wudidi ho na ba ma ya ju sika oho nti nka mami ti kwa nkem tokwa ba ma hwe obi be kase mami na ya de ma but ye obi wa ma de bia me ka se mi se okay na wo kunu buamfu na sa wo yire ne buamfu no ncha se de wo ye na ye o enye na mo na bia wa ka wuntie no afi wa ja life amount so na eno so e ba sa wo ye de do ko ha no amane mu wo ye de nti mesre bra no se de ma si bondi se de ma de gominim se meme wo wi ase doso meme wo wi ase doso nti se wo fi se onko fa oba bia na se wonya boni bi eye de na ase oba we bodi meme aka no mo we anti wonko am obi ente se wo ye careful abi kwa ayampa se enye wo ba me concern se ye wo se edi nti na man nyina sister ya born voice yi on one the message by you o ka se sa ono na tie na bible ebe chi wo fi enti se enye wo eye de na enti obi na yi wanim ede ye sa na se eye de so ye very careful anya sa do bit my send life because they be because a man there who put the most dangerous people on this earth I am o metimi aku o metimi so ama nkwa so o bese onya nkwa akoma ho o bese unsu a omukro ya te wu mu dile ma sabi te se bese panico ni ye tasere nyansafo nti mesere bra no omo na mande omra na asemu ye mpena poma sibe na mo ye nyina e no ono ankasa ndache ne yire wona ne tisi obi send message ko say bram be ma na kasa no wo say na our site but site ne de oka say enra no our site nti na ne ye friend no a ne yenya no but ye ne yire no so gi no say me kunu kura yare
enti me won nchen enti yenhwe ene ya na jo yare ye ana enra no sai senior friend na yenya no ma eti ye ensam na ye ngongona chese fried rice ho ne enti oba da boy ma ni sinkonya ye ni do sinkonya de ya ma ni humbia bebie ha because said ye tie no na me kan na no muso tie o approach from people tie awo tie to mu nyina phone message o mu nyina fema ba enti me dia me mafutuo no se bra Monday do momo ne ya no mra na bebie bi de bia me kasa ha de wo ba edu bebie mpo na se wudi fo ma ye be ye futuo de be ma foma no na abo do abra ba sa gina yi enti ono o mra na ono ne yiri nyina mra na o sister no so mra na nyina ye ntra se ne vaida ye si hu nkomya ye wia ye be hu de ya susuande body ho fa okay agua Marco ya we ye vaida de jodi e so one ne yere beba nti ono de dem fanto na vaida wa hei na ye kira de ma no bi ayo mo ho se si ye ko obi kunu ho a ni afa ne welcome unsa wo na wo ya maduro e de kosa no e ma ne yamuda ho e na wo ya adwene nkwan e na wo ya ho anwan nkwan e na wo de man o ji aboso na oba kunani die se wo si wo ye kunani na wo kunawu na wo fa be ma mpacho wo na ababo adwene nkwan ma ne bedie ono na sese yi to ho na wo wa ye aduane no na wo ne wo ma na modibi na wo de waje abosu ko ba wo de wo fa ni nyina wo beda wo ho na okọ on ade chekra won ko na yere ho hwe emu tete ye emu su ni nyina enye ize obe wo kasa nyina nafom wo so ne mpaya wa bo no e na wo nyankopon atie no so obi yusu sa word ne be hye wa na kire se nakoma entofom kra empire bia wa bo na nyame aye da etie no etu no opeso okire wo se wo te ya no kra no nyame na atwie wo ka nyame wa twie wo ka e na adete ha eti nani age obose se ni kuru hye na ha mu ne ho ato no o se daddy enye we na obeye na ebetiti mi ni mi kuru nsem meta ho meje ma de nyame na atwie wo ka nyame akone ko ama no nani age da bia wo so de wo bo wo so mpaye eti mesre ma binim se mu kwota wo bi kunu wa mususu ni wo mommo so obetumi aye wiase ade nyina pese wo je be ma na de ne hyedem na wo ye ni nyina na ka 2 million obeje 1 million obeje 5 million obeje ususu a wo oba kunafo ade ba nkwa wa hemu kwa da na hia wo ahemuda sanya nkona no kwa no mo hemu ye omode epanifo ni nyina hemu ye omode ha ena kanya asem wa nkapanyini hwehwehwehwe niama wa asa abokaka ha echi when there ye ka kire jo dia jo mra no mra na ide wo ho bia no omra na jo so ama jo so wone de eti jo ama wono so yade ne de betaato de ama no okeka ma ni tiribom sa no nse ye omunkunkum omo ho so da wanim sa mre ne aburu nu ye nche wo bewu na de hwe ho yie wa na TikTok obi se onim sister o se ne sister no na enam jo su nti omukọ fie ho no ma na ne sister na pamom eti nsem de bi wo ho pa mama ni nyina be twadwada na me kakra me kan se maame no e bia ne nyame atie ne mpai bode na so mpai bo no monwie o mo bi nka ho because be ma no adwuma wo ne ho se bia ne se second wife or se third wife or se fourth wife you kra na e frɛ na wo mfei enti e bia se de sofo kan no oba no wa ne nchen ni nti e na e bia wo twa ntro se enye ne yere ebetimi abase na mpa se oba foforo bi wo hono se de josi esitie menka se sa o ba ha odidi ma ho se de esitie de na chese sa na tie na mama mesre mesre maame no se abota wanya tena ni kunu ne ho no wo de onya ne sa ne nyame ya adoma adwada ono an ne ni kunu ne mbra me hu ne se ebufo wo on so hwe se de o musika sa na ebufo wo jo afa e bia na obi akotu na futubọ ne se dwada mema ne mba yes no nyame ya adoma adwada oba na njuju ni kunu akoma no fa nembra maami asibi ye beju sika na ma sika dodo bia o si jo age no wo de kwache gugu wo me de metawachi me hu ne se be ma no hu se kakra won sem se de ye ya obi enne be ma ko be ware akwatena brochi a jo
ebe pam be ma ni free won che me hu de nti me bi ti sa wo mo wo yere wo no obi twempna so no obi ba ho na okobo wo na okobo mo dua de ye be sere mo mo ha na mo fo mo gosi ba bia emfa wa no koto ne so wo ha na obi ba na akwa ma ja no nonko ware ne kunu sa mre bia akwa nya na kunu bi te no ho na nka won so nya wo yere te no ho se wa menu abo no won so ane na wo asa abaji ne sika abo so me se oskandi obetua oba adwada oba afa ne sika bre no ma me meta wa ti adwada bra oba ye nya be ka ma asomdwe adwada wa amade ya se ne wo no wa enti ye ba ye beto aso yes. And so how will rent ever see na me be di fashion hon komo yari titi Ghana fu be na me di kan ma fa me number no entoso number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 I say Osho TV yes na infection ma na be di won komoyi ya we de bia me ka say ni di de gwa ho do bebre gonorrhea ho your syphilis ho your chlamydia ho your candidiasis ho candidiasis kwa man of white na ya we titi Ghana for me man no na yes ni panyina na ye ni nsunsanso bi kwa me ka o hu se ne bebreke amanfo bi na ye me bone ya me koye na hu nsunsanso abai bebretimi dia nantia ma me kwa da o mo hawo ye ya we start fi nipa wo be mo ba start fi wase ada se obe ma wana bi a oba ha na ye nsunsanso de ba bi kwa na rashes bi si obe ma no so o ma eko na ba kwa be ka ha one for bi anya ko eno abeko on and off later no bo say ba be ba mo because etimi be fa ni paduare nyina na because your ba se bi na nsuo efi ba mo baba nsuo no dika no kroje kama ndi wo mu ni se bi bibi later na esesa bi na ada white na chini kwa no asa yellowish bi message ntimi maye because begin na 5 days 6 days da bi am kan bi wo ko nya na a day no yake nya baba na nsa no nipisa ni nkoforo mo no so but say normal one na eba no emfon say your age tie say sa na say eba until say bi o moja asem wo fam but no kwa be hu but we say white no emma message ntimi maye na wa o tinka say wa hifio so ho ye wo hene I was going say one kasa wo ho out me say pampan bi eba ho enye manko me man na the same thing wa kotolet so be say wo chin na so fi say obe ma mu ba o ma na obe ma no fon ketwa so ti da bi ameka obe ma ayekese obe ma ayekese ma me bi say senye seji na ebe ye wa ebe si sen na wonsa tie ya ayekese a che wonsa akan na wa hu bi da yes ndi me magana fo me clinic magana fo ina ati ase se infection ya we be ma afana oba afan ye ketwa so bi kan ye be ma na ye kese akọ hen wo de kọ hen anyensem papa ma ye nkasa ansem ye montumu yes wo de kọ hen yes ya we na be ma obe ma na ye ketwa na ye sam ma na ye se nyankopon de ma wo na wo de dudu ma de me kam se ye dua kase ni sidan na mom dua mu odin nka de onyina be sidan yes now so your friend you sit down e do more den nti obe mo mu ye din ya na say wan kasa wa from bibia ya kama de amount na ya we be tena so be mo sisi ya we anu odin pa na ba wo so de bia ba so sisi ya we de bia ye wo ya ko na ni wa chibre mo no na say spinal cord no na start ye wo ya na wa poso odwent nti because start ya o sie ni fa no wo tin kasa ye wo ya pa na o na nso no wan kasa wo nsei kamo bet otuwa na mu ekwa yize wusumu na watena wensa no mu woda wuntumi na da kese na obeso wanda la so dere obi pamu wona ma ofinsiye wona na wa wumfie du obeso da kan da bia wa wuntumi na woda tunis ne nyana wa wuntumi na bi wo hyehye wa wutin kase no ni padua nya man koye woni obashi yesima na wajamu ndi asema ma ko da bia modi fa ba yesemo monda to mo mayen mema no fa mema enye adwuma ndi wole boss wa petepete na yo ndo wo se ba na hyehye na wo se ma ko no wa ye fe ya
na be ukuru hu wa na se hu de onya no because be ma na nya adwuma na se be se mu ko adwuma na wo bra de chi a adwuma ko na me ko aye odin but adwuma we so ni a wo ni fa na wo pia na wa ga tin kan no nya man ko yi eno na no mo chi jealous yes one na ko fa asemba no yes am no number no be bre hiya number na say yanko mo we di anu odin papa number now is 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no na nkomo mi gusu ama me gusu ameka ho asem na nkomo we no ya na no odin ti I say it me can because heavy producer between the me buy my wife now on this about from my channel me from my there be ya we waiting na sebi toilet so obi bath house with me na hospital with me na be any person ni obi ya no e na ban be man share mu die so nya na wo ho nti nya na kwa no bebre na da bia yo se ma bebre ba se be ma na mo ye virgin no because man se ma na wo yi na ni because se won ko be ma bia nchen na ni na so na 5 would aji no food na afa na basa na ya ho se when I go fa cancer e de be ni padua no wo se bi ni wimbu no apie na se entumi nko se ko surgery yi ni na fi ho ndo to ya yi ni wimbu fa ya infection ya we na be ma e prostate cancer be bro and prostate disorder o to a wodun so na wa ya se ya wo ya nyema nkoye e ma ni padua no wa wo se no ye koso no enye normal o kwa ya sabi ya wo se be wo mi se ma me kan mi ka sa ba wiye no ye ko yo test bia yes ye ko yo test bia we ka se wonyare wonyare no wa do wo se ni ma nkoye bi kwa du so be bia na dwo ana data nka kemi na okodun so emo e ba pe na asa wa otu atinga se wa se du but ni ma nkoye ma but ye ko twa scan ye esu bia ma wa na test we ka no masa wonyare yare che o so na adan bi fufuro ndi ni bia twa mo yare ko South Africa ko yo mu ha se infection na bia me ka infection so do ni yare sabia wonya bibidu ko enye komo bebre timi ko ba ne card o dia ba bia bo be 40 wa kwa yare sabia nkasa wa ko heba si jere ngosi aga me yasan ni woto so bi na ye o because wa ya aduro bi ni o anodro so wan share kwanto for SD for some penfo do na mama me papa o bebre agu da bia me kan yare se na wo kese pa infection yare bia ba o se dog ma bre mu na yesi me ma mo twa aboa me ibi ye do wa bonte kwanto chemist no kwa no unya just one bottle no mo twa say changes be breba but me say yare na cha mon to aduro no bre ye fe ana bra o be duro wa ye tina mo aduro na ye tina maka ya bra ye wa safu labor run about ma say o so ya kwanto heba clinic ana say SDA for ni podu no ka obi e be ho e wa safu techima ye wa ahmadi we ne chama UNESCO ene e boso pe bekum ye wona mo station ye ne bra mbesa bo san no ene ye wa se first na God is love na mo ye adwuma wo ho akran so ye kwashiman udu kwashiman ye ni che so tu mu kwan na o branch ya pezi ya sonda kese e wo kwan re na sonda ni die ni mo hwe pe sam ye wo ye bo mu ye chi akwan ye nu no so ya to apeti ni emu ensa no kokko die akwan o sa die no ena ne make akwan to care mister we be fair akwan to care mister ye care yes ye care oko ba bia Ghana wo ho a oko abesa bonya bi franke he ba oko fodu ni bi for senya with the same compound mu ba bia na na bo achi he ba akra o kanshi hello se ba kense o ka ba wuta so agent ba bia na wo ashama oko eku pharmacy a obenya bi smart heba e wo boase me ka ba bi etu odwo bi ode ko obenya bi ato na infection ya we no e be ma wo hwa hene wa wo tin ka se wo keka wo nyema nko yetimi se bebrani afira wo se ni guso kama pa o ka se ni afira wo nyini e be se woni easy kura ya we e be tena wo so nyame anya wadoma wo nyeni pa bio infection I'm telling you bebre bubu gudamu a wo ko so se stroke obi pini ya kama doctor wo nyenti se stroke with me ba infection which me stroke because wa person do that so bia wona nyina ye wo ya wo ye muka kanu wa mre ni man ko ye ma infection ya we na akwantu fo nko na ba ye be hu sension so nyina ka kire wo ndi mese wo yo ban be ma hia wase ye wo ya be man gaza ko be ma pele mu yo ya wo tinga se ni man ko wa ya sisi ye wo ya ye dudu ojo so ma biso anajo ba jusu bebre wo kan bi na si kire ni ma ana enye fun fun la mi se when infection ya we no
ntentententen na ba kwantofo na yetimi aboa na bibia so atimi aye kama e de amount ndi mese wano kakebe na ayekuro na yare ho agu wano wokete maso e fita wonyema nkoye ma wodi brush betwia enkwa na infection yare no wo ba ye betimi aboa wo na obi aye kama ma mfa me number no to dwabio na yebre no ayebre number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 Yamisha Bibia inshallah. So Dr. Saudu Yakwa, I want to hear about F makumemu nsem dwumadie no eno an waso egusu ada wutie no yenkwa homa ne so kakra na yemfa course kakra na fei yemeto aso ewo asem ye ne yatra so wom se ebese yatra so nyame yadom adwada ne so wo be kire wadwen kakra wo ho 0322498035 0322498036 0322498037 also obetumi abaso na fe ya kire ya dwene ewo ye mame Vida Asibi Joe and afe the mystery lady obano and no friend send the kunu Joe no Evia anweden ya de baba be wom obano baby owo bia ya de ne baba na me fa kwa we de ne baby afrefre yo mama me diane anu sika abrantie me ka tefi atosu esla ni side piao piao yankwan mama kakra me kan se ye papa no ye mama ne kan ho no ne mra na oban so a wonya ye papa ne pema no ne ye papa ne kan se because we nya no na so ye na adwen se wo be kama na wan hwe ya mama no ne nse be si fom ntime sre mama no o tia wale atno se ye Monday wo ba wonya ne pema na ko sire bisan bia no maame ne entrance di na papa ni nia no ne be ma ye nya no kure no ai wom be da se maame insha pia o we di ne ba bia frefre rabi du mana ko yo rabi yonko kwansa ni bia na no odne papa ko papa ni se ba no maame no ya fulu o ma ya wa se ya na ire nya na ire obua ni ire nkata na no be kasa no Monday ya ho mu mi onu so ani yo me da se papa Rabi udi ni baby afrefre hello baby afrefre okay went to me enyina so udi ni baby afrefre udi ni baby afrefre hello me ka so ya class me pa cha yanko me pa cha ba no me also me kunum ya dem na wakasa no trust one kasa na no kasa Akoma FM Injo bua enye ni kuna Ebi mi gira na enye ni kunu medase enye ni kunu nyame ya dom adwada ne ebehu wodin ni baby afrefre hello wodin ni baby afrefre hello wodin ni baby afrefre Eso mami adwa mi kasa sita kadi mami adwa yanko Marcos, numa bebe no sisi. Enanda mana madam, ena kan kre. Na send bebe because they see and then I can. Wa wo se na mami abet na ka me ma de sa mu ko fa ba fofa. O mu ke kan de mu pe bia that in na ye twenya me adoma mandi. Okay, me da se papa, odi ni baby afrefre. Hello, Marco. Yes, we didn't baby. Maybe the gift in Kasafi Tamale. Man, I if you see a power. A very dangerous spy, if you see. Because Coco, you couldn't see the uncashing mouth. No man says how much antro. If you could give them as a show you. Make sure you be on the Pansan of the dignity. Until I show you see a power. Yeah, you show see a medance. Baby, a went to me enyina so
nana ye bi enefre we nana ye bi say ya bowudua e wo honhom ana wo yare honhom yade bi wodi akini a wonya no adro a doctor for ne asofo so sanso ene obi abodua eno so pesa wo beda no obi de wo ka na ene wo pesa obetua wonya nana ye bi bo modi ene friend sesi a wo agona saman fe nana ye bi wo 0243 134535 0243 134535 and answer WhatsApp no your audio man was 0557 667510 0557 667510 within baby afrefree Pacho maybe Felix Nkasafi Lashidi yo yankwe Pacho man obwa woman na odi Maa Akos kasa no onye ni bia guess we now we say na dey na ni na woman ne kan ye be hu say nya no ko Akoma FM me da se papa we dey baby afrefree kaka se anto ahudo yo 1937 yanko yo Maa Akos ye ansemu amu training Yaman oye umuwenza papa Nti na kira Nta besi fom Eti wanu kasa ofu obaba Ombra Mwani mbani yina mefia Namo omu ntanasi na Yamba ka Yama afi yaga na semu edia Anu tini Akoma FM Okay, Medas 19. We baby afrefree. Okay, went to me and you so. Hey, Crawford raise the points. Now your point pa. A bit to me about a grandma me fuck with Wimra. We didn't baby afrefree. We didn't baby afrefree. Put on hold. Hello. We didn't baby afrefree. Your family Nana ya mikase free Accra. Nana ya yanko. Asamu amoka mamen suni tebi amesun to feni tema. Nana yankwa. Eya fun asile mana ya yefo ya na ye ho apamfo. Because ukodo obi kunu esi dia. Da na beba. Na one na yire ba ko ye gan. No ma akwan agency. Ye hwe ho ye wasasi. That. Menso me da se papa. We didn't baby afrefree. Okay. Hello. Oh. We didn't baby afrefree. Me pacho entie wo ho wo tale no kasami yanko. Mami, good afternoon. Afternoon. Me pacho nkomana na me pa maka magene wo. Me pacho chere wadwene yanko. Miteo mami no nya abotre na tede ayaka no Monday nyankopon ya aduma papa ne ba bia no kura ne dambia ye behu na ya mema no ye hu ahomete na mani ewu ye fa me kwadu na mani ewu papa na bi di ni ma se na me gidi say Monday bia be kwa ye no ne hu bia no kura no eda me da se Ya me insha papa we didn't baby afrefree. Okay. Mira. Oh. Me just champion bro no kwa highway. Mo anuje gawade. Makunta na yao onimi na dokani ta dina Amsterdam bishawo mo na obakofia ya emema ibi bia yevi pa so ye ko tempna bida mi twilu obakota no original gila mu na ko meni ko bida omdamba ombeka se uko tempna na wo sia wo yire akira wo mpna eye buo enye nja na ye mema ye no ye nyai enye buo kura ba ma ye yire mo uko siano acha wo mpna na wo yen so aza wo ina ko ka bom ye wo ko ka no mpna so baka obabo ma ne so ti be ma no wanye ni kura wa mra me ya mese me court kwa supreme court kwa me bo pem de ne bako baba yen no supreme court so what ne wo hene o we di ni baby afrefree. Hello, we di ni baby afrefree. Papa from the top is free Accra. Yankwe. Ibacho mani bilo Ini kutu kama ni abatalo ni sio opesa gobaso enti sa ni ade ba yo mo fati ti bi ade ba ko ndi a woni ntane na mo ntane de si no
next time I'm the guy said I'm going to focus on that. Yami in shop. We didn't be able to be. My sister is based on the Bedam, Papa no Black. And then none of my family will make me start a person on my own or Black or Dintro. Until the credible bed Monday, you're trying no crano a better. We didn't be a free. Me pacho enti wo TV no we didn't be a free. Hello. 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 Maa Akos my. Major Suma me pacho kasa. But so si kwani ni ebo fa. Akoma FM. Me Suma just any sense. Ba ma no. Oba no nso ti ni sika wadi nyina no na de ma. Yo nso awayele. E no be fa won. Wo fe na bi ni kwasienti wo be sa de na di mo. Me sama ni de kwa so na nka. Ni sika wadi e wo chia na de ma. Ya no Ebeka we didn't be a free yan fa we na fe. Yan to so didn't be a free. Hello. Hello. Me pacho ka senti hu o TV no why mesro tie me. Hello. Me pacho didn't be a free. Yes, hello. Salam yanko. Pajan kata Cambodia. Dan mana mo ba san pressure ma. Thank you for mo ha ju. E bi ajini ko na bo ya ni na ye de sa ne de yo mo. Kafra ya mawe yako. Ye ahuma ne so ayesi o. Ahuma ne so ayesi o. Ah, fani ni na. We need to be free. Oh. Go for line is so ayesi bibia we need to be free. Hello? We didn't be free. Okay, young quay. I want to speak English. Go ahead. The man, they should go and arrest him. Okay, he should be arrested. Okay. Maa Akos, God bless you. Well, bless you more. We didn't be free. We first to talk about it. Yeah, dear mommy. Mama dada makanyi re. Nti anu me nso why wo mu kwati bufu. Nti say de tena be ni bi bo wa fe mo de si abota. Na ehwehwe ni ye ansana. Ayi we mu de be afo na do. Edu o wa o pe do o time wa no hu de so wo wa. Na wa be dide. And at the end of the day, they don't know where. Me that's papa. We didn't be a free. Hello. We didn't be a free. Hello. Ma make us say it your children. But I'm saying that yes, sir. Abana or Abadani. Don't say do I didn't smoke a calabona. If it's a cabana in a musica, I'm the one in Casa. My producer cannot hot in the way. No, Bremen is a chance. We didn't take it's not the time. Medals a pa, we didn't be a free. Hello. We didn't be a free. Hello. Mufesi Madina. Okay, me who TV no. Kasa yetio. Ye me pasa me kan me say sister na offer say ni ku ni John. Mu mi sa ni din. Me da say ni dia ye ni din e Fidels. We didn't be a free. Me free from Fumesa mama yanko. Aha, me pro idea to me boy ni DJ me Kuya so ware oba ko fi ka ma say jinti o se ba mi go binti sa na me ma no mu de ntimingo ji na oba da na ko husband ya me ensha we didn't be a free. Oh, Maa Akos ni katafi iseri de kofudia. Maa Akos ni tre se e ma na aba no ho. So ohu se wo yere ya na eja otaro wo opete opor. Ji am no ka se Maa Akos ni
remember the problem yes I didn't no about me to see me gonna pa Maa Akos me say me kata what are you we should see am show say attract me me for say me say dia ma me yere no but man who say no of course show you show you know na say wo show yere there wa no say if you are from me like that me say me please say me I love my wife me can't cry my I love my wife it me ban also do what you can say I love my wife and you mesia wo kai da it me ban also do sir e chatin ya me for to dia ma me yere na say kiri ma me yere to ni ni na me to wo nti mama no na sa de no anya ta ma no say ya no mo to ma no to ne nti me ya me nya gina Medase papa medase be ma point kese you invite be me kwa we e we studio so ha so what me ka e ya frɛ ye bia na ye no mra studio we dey be bia frɛ I dey what try na ka I love my wife from pacho ya frɛ ye ye no ni ko odi ni be bia frɛ hello we dey be bia frɛ hello we dey be bia frɛ Mama entie wo ho tie me wa phone so ne yanko odi ne ba bia frefre Okay ya besan aba homa ne so biem ma hu se enkofo ani abre papa ahoma ni na so ara looking at just mumba kan yan ka ya besan afa course ne biem enti wo dia tra radio no eho ya besan afa course ne ebiem Pastor Julius na ye ka Akoma chede no nsem na em se adoye sonfa so a na eno ye ka ho adanse sem a esisie ni ade ma we de ye free letter kwakuso ye ba Esther nom so ye ba Anita nom so ni ade ma adanse ye nya e bebre na we ye me personal experience ma me wo nkrofo bebre of platform so am no bomb pipe Pastor Julius Ministries and I think last 3 weeks or 1 month ago and na me no mo ye 3 days fasting or online and ye bomb pa na honkonko ka che me se me nkan kire won se ye wie 3 days na obia enso si de ma obia ofi se obehia no se obi wo Akoma mu se bia me pesa me boa na that night sister Bako I say it was say 2 euros say 20 euros mu Bako me refi and saada no o kan nioma na esisi wo na brabo mu acha say oni ni da so ade na me ye ma no me ne ka say sister no wotie me sesi a okay ade na me ye ma no adanse wo di ye no ma na ebro adwene ntia se so na me hu say adoya na suade o but nya me fa sa adoya no so ade ye nioma be bredi ma na brabo na o hu say nya me nsa abani na brabo mu se be yensa ntima ye kan nyina no ye se bia ye produce me de bia me ka me say o ye bibia tesa ma fa bibisi wonu so ne che da ka se me e bia me ya ye urade se me ya nso yimi ha ofi me so awu a me pay awu urade se me tue sike we na se mobroni bi sere a me nso fama me bani bi adwuma me pay no se me tue sike ma Akoma mu nsem ekwiye no mo de ma mobrofo a se kunni bi fra me ntuma bi a me nso sa adwuma ma me bi na aware a me pay akwantu a me pay ma mu mfensi simani so efise ma obi a wo bra ne ade bi wo a ne safo na eketua bi ma me bompa my sister bi o ma sore na wa ware 4 years na oniba oba me bompa erade bi ma de hu say ye de boba ketuo bi etim na wo de ano after that prayer sister na wo ekuta ne ba o I think 2020 nim enti nioma bi say fesi wani so e bia na wo de na esa bia ba e sika ketuo bia wo de yama mobroni bia sere na akobie sa enti obi a bia wo bia all over the world yamo adanse ba konso a e wa ha say eno so enye yima ye adoye ya obi ye e wa adanse you took up my Sunday with the other woman you know that not the man my little say the ba ejumamu no no me say o mi meji ko ko Sunday na si akala be go and ya we ni si kana na bi so na ko Sunday na ko nka I don't know ebi adia o me bi ka so me na Akoma adisuo but ni tension the court of economy ko me say na eseme and say don't play the same this family Akoma you feel Akoma say we are trying to see so many years 8 years in you because money you know
obi ni wo asofo dem pa ye ma na ko ni o na ma no and the jump is that as a day this is not the so bad cousin you got the bit my ma let me say so that in some type of thing yes you put a potential this that is a moment you say ya ma me na say no face and make that there is one day yes you no face the two because for me that a drama before that no can no be brother coming and the quite a then you man can read except on asante ya kona before correct me my son also menkasa and the so no ko say me yes so that is na the son tension you know a future me saga that tension me send na ko na kwa bon pa ye ni yire tension me send na you ko ku ya na so mama so me ya ndan so na wan ne ni sa ya hadi bare no so yi ni so ya amame me so na kan se me da chi and the soul of the beginning, Maa Akos. Yo, Yamama Kwaba, Obinso, ne hawa na wana soa, wadi akwa sorry akwa, and one pie bonny ade na enye ye no, ono so donate sika na ono so nya. Ne how no anu muaye ekwa Marco enyum bi wo ho mama fa number no sa no 0599 814 926 0599 814 926 0599 kitwa bi ye benya ye betumi edi bi atoto ne mama mobrofo eye sika 10 cities 20 30 50 100 200,000 whatever baby awo bia region bia so abrochimemu yenuanom one ye neda musu muwa enyum bi wo ho na ye tetenyum pa me kai se ya na ye tato na sorry dem pa o se to wabodo gusunani na dachibi wonsa beka to wabodo gusunani na dachibi wonsa beka enti adoye we na wo ba beye no woni nyankopon na betentam ade bi wo a enya asori bebre enya mpaibo bebre enya kasa bebre ni nyina wo ya die dru ni ye boyi wunya ye pe woni nyankopon abon punimpu wonse nyankopon so Abraham hwei osefa wo ba ko oni ba fa ba ko pe ekobo afode mame na nyankopon ade na wonimu na onim se afode ehihia wo ba ni nyina ebe yitempenten kwa ni ekogina ha kotwe de ye kogina kotwe de me se bra be so seed ni wa bra ha be so wu seed e wa ha akoma chede so na daachi bi no daachi ochina kra ye daachi o ebi nim ochina ye daachi de to so ye daachi wo bebi onyankopon adaroma adoye kakra no a wo ye no obo ne ho ban saa kakra ni nyina enye daachi wo bebi tumi akọ university nsuo keke na woton edwuma bien na wo ye nanso so seed na wo so yi wo akoma chede no wo de ebe ye nuoma bi ama wa ebe bro nti ase ne wa adwene so enti wo de ka wakoma to yem na wo se wo ni ye mompu ni mpu ye de ye sum nyame wo de ne ba ye ka cho se onyankopon on shiraw enti onyankopon ofiri suru musuru onu ne be shiraw enti mesiraw fa wo de ne bra Marco fa number ne sa to dwa 0599 814 926 0599 ma me the Bible mu nyama mienu pe na agina obekunafo na odini sika ketua bi kotum nyakopon ka se de ono de na nani eso won se obi oho no ma odi bibi ba ne se na me de 1 CD me de 5 CDs today na be me pa cho 1 CD no 5 CDs no ye bobo anu a enu ma ka se mo se 5 + 5 e ka bo me 10 CDs etimi to bibi me so embu hu abomfia se ba ko pe 1 CD na mde ban entimi nye hwe me so betimi aye bibi enye ne kakraka no ene so awrade ani eya na sometimes ketua bi abeyi no ene na nyame gina so no ohira wo mama Cain and Abel won said Drew say o mo ba afode no Cain mu ne so on do kofa na afuom abo a wo so na ofa eno na be so awrade ani na so de Abel
yɛtumi ekoyiyi yɛn kakra no ɛno na so awurade ni mama mɛsrɛ adɔyɛ deɛ so wɔmfa so bebree o ɛyɛ na nipa bebree nim sometimes o kɔ anya mitimi yi obi efiri bibi mu wogina hɔ sɛ na yɛdɛn na saa adeɛ wei deɛ mitimi free me na nka edi me owu na nka ɛsɛmese nka ebia adeɛ wei na nka ɛtome na ɛso ne nyina wo papa yɛ bia wo yɛ mmerɛ bi no ɛno na nyame gyina so a oyi wo free nti adɔyɛ ɛso wɔn fa so mɛsɛ yɛmba serie ɛmrɛ nyanka ɛne afoforo anim na nyame bɛhyira yɛ nyina nyame ɛbɛhyira yɛ nyina nyame ɛnhyira papa na naire numbers no ɛyɛ 0599 814-926 0599 814-926 0599 814-926 edi embeba no eye Mary Akosua Ate the other baby bia no ebeke kambo no eye bronya achede Akoma bronya achede ye de besom ekunafo enyanka na afi womo eyare mini aba tuntum fefefe eni nkomo papa memu aha ye nuame na boko de nyame adom obi bodu kutuntum fra ayi na je se bridge na abo ya kasia pa ye ni ade nyina enyo no aka media adwuma de bi oboa papa oboa wo so masene besi nti che se papa ne de ye ni hweka de nyame no apɛ eno ye no kwase if ya yes akoto aso den so yes aginem beto aso se de tie bia wose ye gya no kwa akora ye akora me ko me de no da ko wo de nra wu nua na akora gya we yasem kuma na me nua ba wonim me ntwa ofa no ade be chia ma na wu no oye program no asem a wo kan ye se efru bede na nkwamne mu oka chese ne program ano nyina ewuo ebretwa wuo ne efru bede na nkwamne chese na mse se nipa bia ye so do wa no kra esisu so chese ema wadwenu mu jo ka wo ho asensa eni fosi yesu kra ye ja hem akora sa no ano se be ye na wonya de na wawuwo ya ye ka ho asemi bi na yenso ye nam jo broni se proben hin is better than cool so ho chirasa ade no usi ano kwanya yes ne se ebeba no akon esan se kun no mu no akon wo hoi eye nwunu ane nkuguo ubetimi anwunu ubetimi so adi nkuguo enti bo ho ban na entokwa no makora enti glace gefete heba akre ne che awie se yeto amo boko ni nyina ne se ye be boamo se de be ya yade mba na mpo sa ba ne po masibere se de be maw ansa na yasode afidie so na ye kan maame kofade bai ye dokota Grace buodo no ono ankasa menum okasa sei na watwe ka ho a wadi 2 week ewo kumase ha ya kire so oguso atim enne uduru twim ho a ono ankasa na ti adwam na okohwem kyesa na se oba ahobobua na ni bere a wode betu yade ase no so anko hobi manesa konkran yade asi wachi eno kwasem so de o wa ha akose na wotwe fufuru besimu nyina nso asa ho oda ho wa ha enti monyene noma nene dokuta ya wabetena me nchen obema hwefo ne atiefo akyede odi abon ho ban na buronya yi a ye kowura mun watimi adin wadine yi nti je dokuta noma na wankasa frɛ no Cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 eno ankwa fafa we so ya na eso tae hot cello 242 0242 72 52 74 cello 242 0242 72 52 74 that's what I meant Dr. Home yo Dr. Gabi Femiremwe e beda was say odi enam from me de bia me kase mo djuma mo ye de mo ti sa abofo yes mo ti sa abofo mo na ma enkra no ko ba bia very good me nua ba enne yetu ye ni ahwe niam bia isi Ghana
April linti dodo na no atoba ha no mu hunu mo wano meka ko sise nowadays obi kokodi ni medical reporter ni atro mu uric acid but the brain so nhyeda the effectiveness of that uric acid kwa e fa so ye den essay ye nipa dua na se so ya pomodin senke ye tiase a sabi ye bobranka bi mu bibi ya didie ye nom ene ko fa sa uric acid ne den e brain uric acid ne one of the worst acid body nimpe okay na eba as a result of say obi practice anadwo didie sa wo sore na wo de wo no anadwo na wo tai fufuo anadwo na wo tai banku anadwo na wo tai bode ampesi ahodo likely say wo yare na se yare bo wa wo ko hospital a you be detect uric acid as the cause of yare sa acid no ba mu a duma e di ni say amanfo ntie me yie pa moja bia ye best quality it was meja na ye tise nsuo churo tise nsuo se moja ntise nsuo churo na nye light a sa moja na nye best quality moja bia ye thick no and my body near subject to major diseases ya de bia boy born na trance se moja na ye thick as chere say mo efi etubo so bi o diabetes as chere ya de a wo be check ni moja na emu api moja na emu api no e chere wo say uric acid ayen abam ana sa moja no likely say research ana blood test wo mo a ye benya various infections adenti moja no pia anti say nsuo no o say nsuo esi o ye churo no as chere say from a pipe no oxygen yeren e ka ho enti na ye churo no se moja no nye churo a as chere say from a papa no afrim enti from a papa no afrim no and from a body e from carbon dioxide ele be den e ba mu a ene generate mu ano sa carbon dioxide no se wo hwe ball agu ho and all the ball agu polythene bag na se oxygen am fam na se heat kana carbon dioxide ne jina rubber no mu no be ba jobo se infections yeren e wo bacteria wo sa pepe ne ye moja no so yeren etie in this case no you see sa uric acid in order for you to be able to conquer it no it's a great gift catch you say ye attacking disease from prescription no ya de ba wu a you attacking from the root cause of a bio ade ne den e ba ye no and no you tackle no because say what tackle of a bio na and no say we are competent doctor and say we are competent clinical sabi ubetuma ma ya de asa reverse ne okay akobe bi ye den if you buy say uric acid wo mu a be ba cho moja no emu na immune system asrafo no o mu didi free no mu dinya hoden e de kuti ayade na ade ba ko ne say moja no mu ya take a oxygen nim et immune system no aduane ben no benya wo moja no o benya uric acid I no so be poison wo mo et immune breakdown no e can as a result of presence of uric acid o moja no immune system be break down says here one thing I it be the light in blood garlic can lime can lime no kita vitamin C ascorbic acid and we base and now the friend say alkaline and no dilute acid e acid here every mojam et wo no lime a et moja no more et na ga say lime no one a light in blood no now introduce oxygen dia say moja infection wo mo ebeku no say sitre yade ne wo mo a e make sure say e be add oxygen more into the blood to purify your friend say moja no am a sitre na diluted garlic nso yes adwuma no eno kura de more na introduce uric friend say oxygen into the bloodstream no at the same time no it serve as medicinal raw material immune system no if you do also no more boosted to be able to attack all impurities in the bloodstream but one say do na trance wo munim sa de enwu nim de ntino obeko hospital no obisa doctor say wo see uric acid aba mmojam me ma wo se menya titiri ade wo check me no cholesterol enti bi ade na menye o se no mo aduru doctor mi ni den wo se wo de no mo aduru na de bibia wo pe bi ma semba ko ameka se wo ko hospital na ko kan ya de na doctor depends paper so not throw a bro de ma okeka o mo awo doctor bi o competent bi ano on prescribe a duro ma da because the treatment of disease the solution ankasa no enya prescription enya root cause so and no grace gift eya bebre nya den
enti aseɛ no mepacho yɛhwɛ de bi sɛ nipa bebree na no almost yɛ nipa 100 a emu 40 trans ya no na sɛ ataataa ɛyɛ because of uric acid okay deɛ ɛyɛ ne sɛ wɔn sɛ efi na wɔn mogya no nyinaa no ɛwɔhye da abira wɔn num nsuo no ɛbɛ wɔhye but kidney no ɛbɛ sɔ ne saa nsuo no ɛso sɛ nsuo na ɛwɔhye no uric acid na dɔɔso a kidney no ɛwɔhye na kidney na kasa bɛ affected okay saa nsuo no so a kidney bɛ yi no eyi fa duro bɛn mu ɛde ba bɛ gu juice ɔtɔ ɛnum okay na mmom sɛ uric acid no dɔɔso etimi kyinkyin yɛ stone na ablɔki saa duro bɛn no eti sɛ juice no fi kidney num ɛɛba blood anum a etimi ma na ebi aka ekyire na asan kɔ kidney num na kidney no nom eti ɛyɛ a obo sɛ medical report no do na yɛ sɛ ɔmanya hydronephrosis as kyerɛ sɛ o kidney no absorb urine eti ama ebi aka ekyire o ji so wia na ebi aka ekyire bebe okay ɛma nipa no hoho kyerɛ sɛ wonya complex diseases ɛno ne yɛ kɛsɛ sɛ wonya saa problem na before sɛ wode w'ani bɛkyerɛ grace gift no pɛgye ne na pɛ kube nsuo na pa nkatwadeɛ fa kube nsuo no blend gye ne no kyima nkatwadeɛ gum ma no ntim sɔne so kama bobɔ no 1 cup ansa na waba wohyɛ ase sɛ wobobɔ a wonan na ataatae no ɛbɛhyɛ ase atwetwe ansa na waba grace gift abɛgye the final solution okay yɛmfi yɛ number no nto hɔ yɛ numbers no sister Julie de bɛto dwa na wakyerɛ yɛkyerɛ akwan so mepakyɛ ɛyɛ 0543 0543 32 32 00 00 30 30 0543 0543 32 32 00 00 30 30 ɛna 0242 0242 72 72 52 52 74 74 0242 0242 72 72 52 52 74 74 ɛna 0244 0244 126 126 123 123 0244 0244 126 126 123 123 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services yaso yɛ Kumasi anom yɛwɔ Oshim School Junction Barekese kwan so Oshim School Junction Barekese kwan so yɛne udru School Junction hɔ nom a wode udru hɔ nom a akwala ketewa kora bisane sɛ wopɛ Grace Gift taxi rank bi hɔ no wode obisa ɔmo bɛkyerɛw ɛna enkran pumpuni mantɛmo nso yɛwɔ New Achimota Petroleum Bungalow yɛne Family Life International School no ɛna edi nhwɛ mu saa enkyerɛkyerɛ wei wunya no baabi a agye sɛ Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services esan sɛ hɔ nko a ɛne yɛhwɛ ɔhaw no kɔfare bai ne yɛde ano pumasibira aka no ne yɛawɔ na ti kɔ afiri abrabom ne yɛama ne baaba yɛkɔkora ma bi yɛ manage yɛareɛ yɛmmerɛbrɛ ase yɛtu aseɛ enti yɛto nsa afro bibia sɛ yɛyɛ adwuma firi anɔpa no wɔtwe ɛde kɔsi anwummerɛ nonum adwada kɔsi ne kwasi ada yɛ nhome enti yɛto nsa afrɛ sɛ obi bia mmra na ɔmɛgye apɔmuden papa ɛma ne ho ntɔ no nyame enhyia mo pa me nua ba me no sada na besanhyia sanete nyame enhyia akra nyame nka ho ayo on ka so ho ne de wa ho ofe ne de asa ne ye bro akra me hyia na mbe bo akyere ho ne odi yi magondo Hey, Fetus Bamboo Toilet Road American for Ede Ama where we are Fetus or Fetus 100% bamboo, no harsh chemical. And when you bet to me, I use Fetus Bamboo Toilet Road, Abribiada Aya Motonti, where wooden toast W Cinema and Yadia say a choky cry. Wabano School no or ya Fetus, Wonsua, wo pay you my Fetus Bamboo Toilet Road, and Noa and a Bebua Ukotonwa, your bedu Japa, and crying and our Uber friend 030-222-4843 030-222-4843 Uokumasina pebia to a friend 0550-000-990 0550-000-990 Fetus Bamboo Toilet Road say and a waso and intimansa and kabiani that's why back then dear yadia friend and yadia a tablet vision eye pressure eye cataract yatreta o mame wo papa wunu abi nani o nani eni nipadua ne kanua bomadia ne kwani da so e ba kan ne kene wani yade no wani yade no yentete esan say ya specialize wani yade sem hernia fibroid ne diabetes ne hepatitis
arthritis ne yadeɛ nkaeɛ ne deɛ o ɛno deɛ yɛ kokokora ɛno ti bra lab test ne nyinaa yɛyɛ bi hɔ ɛnkran tabora alhaji walako junction kumase patase brother man one yɛ wɔ ɛna wode frɛ yɛn ɛwɔ 0540 864 232 0540 864-232 na any yenin komo OPK hands free and OPK charger and sika mo ya de hands free no to ya enche na say we ya OPK hands free and afen so eye OPK charger and no and make us say ebebo charger ne charging tentem cables no eye very strong say pepe na hands free no so etie OPK hands free to 4 and mu amoto ne makoma akoi mo nhyɛ ne so so koto earpiece enye hands free no enye OPK hands free charger and also enye sasa sesika ehwo ayede upe bi atu afre 0242 49 73 0242 49 71 33 0242 49 71 33 na eni eni komo na ya fi no apalo mama me say enye so ye premine na so e wosa wo hyehye eme ehun se wo na wo ba no ene ehun se wo ye kumase ni ba mama wo hu se wo pe gold one wo pe silver e bia se wo nya eye ayefro e de enya party bi bia wo kona na ya apala obesiesie wo kama ama we ye wo party wo wedding no aye kama enu ti bomodi anabra kumase ashton na kwese kwa konsa sounds number ME118 for 0243 38 97 25 0243 38 97 25 eye akuafo kuni akuafo sana Richmond Ball Center nei one more enade abak bomodi anahye so ema me se akuafo nku no eno wo de sa wonam ya beko sisi yade amututu otire pawo ni nyina ebeko na semina ne so wodi dware a eroninti fibroid ebefri ho na jasa won so ho atumi atopa eno nti hye ne so ema me enawie se ne wuyi a eye akuafo nku ena afen so akuafo semina no na upebi a wodi efre 0249 18 68 45 0249 18 68 45 eye Joseph fashion awie wo no ena ahyematade bronyan ma Jose empempam woni amanyina emfa ema kama wo kumase bom so woni mitimi there sport hwe ni mo Fred Jose style yi won ne pam me be ma bi si ye ne for be pam bi ma ne here ko Jose fashion Fred Jose I was 0243 433 465 0243 433 465 and she's in Sukumasi Sports Stadium and we were on Unity Oyo ne dinhwe mu she's and I am makeups no why me ti aka ho bronyan 30th edukosi second no just say ye to nwi ayatete so nwi kama and to she's obeye wo makeups ne wo nwi ama bomodi an fresh she's I was 0249 155 776 0249 155 776 we aya yisiye asini abusua pani SKFM Kofi Iron offense asamankama na owo Mr FY Asari Bonsu Kumasin Nwobutio Owura Kwame Bonsu USA Abrochimemu Desmond Bonsu of France Elizabeth Asari a friend Mama Love Canada and Mama nie or therefore atabu 1.7 PSA Papa B full service VIP Kumasi one wodini juma Atapani aka Amelo US Abrochimemu and ye papa ewo Nana Ato Wusu aka Wasti US Abrochimemu wodini juma General Sergeant Roxin Owusu yeta friend Nana Wusu Ghana Police Service Seshibekwai Western Region one year papa dini juma Mavis Chumesi Ankra yeta friend Mama Chirwa business woman Wokumase Nana Wiafi also ewo Australia abusuan ani abusuan kaye womodo ya oni areho se amafo yi se wono maame wono nua ba wono made nyina wofutufo wo ba pani sa na kranche eta friend maame kranche maame ato na nanom ewonse edo wodi fie eduoso enom se na abusuan si ahehye maame sara yi no nyame ya adomu a memene da no December bosome ne da tosom yensa wodi emu no beto mpemo ewo feso asamankama adofo bubahwena ni echi de atwato wi a obama emu no so de na kwa ofenso asamankama ho amuseye no akwa akopema mekrabre abusua firi ho ba wi abremo no obesen konya wo ofenso asamankama ewo ene obeyiye ma me yie na wagye dak na
kwasi ada December bosome ne de toso 9 ebusua se wamo ebeko Asamankama True Church of Christ eho eno obeko akoye na asia sorry na ofiri ho bo beba besin konya ewo baabi a memene da no wamo ye wo finso Asamankama ho na wamo ato ayiye no so ebusua ni ebusua nka ye nyina ede oya ne are ho se omafo mo amu akirikyiri ne benche ye mpitiripi ne mpatrapa se momra emejam wamo na wono maame oba pede sara koranche wamo entumi empene korabre na onkata na chiri kura yentwa ye homra na se ye basesi a ye beko ahoma ne so na fenso yene yetiefo akotoa so ewo ho ne mo mpakum capsules de eye memedro pa nti wo ye bema bomodia na ne no bi jani ke 442 ye medro rocket phone edro modia be very powerful enu nti wo de frame 0248 5040 0248 na Alaska Star Enterprise the original wallpaper hifie ne ho wallpaper ni dawo designs ne colors ne gire mu a wonya ne baby asa Alaska Star Enterprise ho na abenya na Alaska nie wallpaper original one sumie ai papa Mrs. Anache Plus the Ben Prudential Plus the Doom for 055 411 4878 411 4878 ye try ho abasisi umasama amawa won kan kire na wonya bibima no wadwuma sam nkoyi ena me ko me bra ho na me bo me bra mane na me bra sa na o mane won de wontum na se wakasa de wo bebusa ahwe ena wo de bato na danfo bi anim na wo de to papa na anim na papa ne kire ne se yemfa 2 million mre na wonya ho samna man no mfa ndware ena wo ka kire me se me fa 2 million ema me bra no mfa ma alaji no wo tue 2 million no na wo ba wo de ba ma me tue 2 million no wo ba wa mfa eno kwa me da wo ka se fama mo wa mfa ma me ena ma da wo ka wo mfa ma me nti me gya ichiridie na me wo ma na metu afiri ho na me call me bra ho sa wa ba kotena no ho ento wo ho na wa frɛ me o asibi wa mbehia me ko mbekumi o vaida wa mbeto duane ma ko mbekumi o na me so nyame ma de ma wo no aduane o ma de nchen nti me tu free dom na ma besi epo run about na ma to duane ama na di na papa yi asa aka se ma me 20 series fan shame na me say na wa ma to duane ama wodi na sika so so e wo so wo se be ma de wo nam ho sa anyi no wa sa 20 series hye no ho ma ko wa de ye mia na mia mbaka che no se so ma fro ka besi epo run about na ma sa fro akosi sa wa ba janse na ma sa fro akosa wa ba ayesa na mintime ana wo se ne ya wo baba edikuru na medu ho a na masi you entebe mi firi jora medu edikuru ma na masi 50 series anu waje 40 series anu waje na masako saa tuatwa so saa nya se ba ku mienu ananya bosome ala bosome mienu ana bosome mi asasa na mekan enti o mama na wana ni nwa kwa ameno na o montan kapapa sa ena kwa ameno ka kire me na me so obra wo se adwuma samu nto dada emu nya adwuma na wo se sa na o kan na me se a ena wo se wo boa wo ju sika no e de ko bo onyanko ba akoma nto wo pa jai ena me se sa na me so ena kwa me ka kire no na me se na oba besi a me bre ena wo se wo adwuma samu ko yie wo kwam ne ade nti me ma nya akoma me de ma no so wo de hwe me nyonko ba kwa ama nko odi na atam na me si yo na me de me twa so ma si sa de na ma anya bi nti wo ma na me ka se me pe edan ahan na de wo dan na so ana ma free ho no na me teme bra ho sa wa ba ana me se me pe dan ahan na me pe na tafo ana wo so sa wa ba na wadan fofo wo adikuro mu ho ana woni baka nti me ma ya han dan no ho am si yo teme danis kan kwa che won sem ena wo be pe dan no ne onu ni sika no de kwa han ya ba bi o mi a me pa wo pa ni sika ne onu ani sika ena wo de ba han dan no ena ja me ya betena mu nti ya betena mu no ya te dan no eja me kwa me ba manu wo bedi wa sa agibi a hye wo botom manu wo bedi na wa sa agibi a hye wo botom na wo ma na wo ka che no se wunua wo sister kuma ba ko wo ka so ya fe na adwoa na ne papa to ka bi ma no na wo se ka no kunu no de ka no na basa enti ba fa ka no
na fa so wobetumi apenti ne tanzia na wo de aye adwuma ente wo kan na me se ne eye na wo so adwuma sam na enkoye no to wo fa ka no e be penti ne tanzia wobetumi de aye adwuma na se adwuma ni ho a adwuma ni ho na wo de aye adwuma ba na wa pake ka no na nka wa koye adwuma saa na wo ka kire me na me se yo ene eye ente wo ka se me muska na me se me muska ente tambia na wo habente na me tususu ye ensamudie na nya kaado so ensamudie ekosi 5 million me ji scan ana me de brew scan ma nji mo 1000 to nsuo mpo anu ana me de 5 million de brew ana wo fa car no wono papa bi e frɛ no kudwo mesa otie me a na mo de car no bae o bae na mo so mo de car na aba na me su ye da nyame ase ana wo de si ho na wo koye ento wo bae na wo beka se wo de car na aba ye bae nde na me so a wo de aba so bae ne tezi na wo se wo niska bia gese miana maye na yaye na me se na miana maye na ko first ka wahi na me so me toto card na boy bi wo edikuro mu ho ya fere na kwawo na edikuro mfo tie me awu ni me kwawo na wono na oje susu na ho na me tu susu ana wo so mendi susu na me eto no mendi sika no emfa ma na ko fa ka no na fa na ko ye ka no ko penti card tezi na ntimi nya adwuma Arisic Ventures it is Zahara mission in the G capsules no abedwa so eyenem san yade droba akope enei wononom ebetu nem san yade free bema oban sansan kro egu ba ho obi gu bema ho syphilis gonorrhea me patro ene droba akwa abedwa so ye Zahara mission in the G capsules no Zahara man capsules bema wabo adabredwa wodo bena danom bi hindi e ba measure malaria fever typhoid diabetes and also wononom bi abebu oba bi eto nro kan shi drug lane pharmacy chemical show biamu enyana bomodi ana fred doctor was 0246 34 83 34 0246 34 34 afen yanko ahoma no eso 0322498035 0322498036 within the baby free within the baby free Epacho kasani yanko. Epacho person children beso we ni abraye wo kumasi askwa ye ne mo kumasi mo ne di hwani mu. Wodi ni baabi afefri. Bini aba ko sa papa bi. Fa kwata baba pa. Bini aba ma so wa santama poko fi ase na ta ko. Bini aba ma me mo aba so na akoma efe dwumadi awudi so ye ni papa pa woni wo problem bi o ha mi amanye bi ni di asia. Oba akoma mu se on be kama wonya wasundie papa mini aba na enu ase be ma na asemu eni ma mi de ma fama no antum ene na me hwese be ma ne be ka se oba na mani sika so on fanto ka na so be ma wagi atum se oba ni mo wusika ma wo de koto ka bibia bigidi se na se oba ne ka so de ne kan eno ko se wo de ne ka eti ase papa o se mande wo be ba dia yo mra na de wo na nu do ma me kan emum de ma me na sekini sika senti sana fo mo ka to ka dia se wa mo ska we si di kura e de papa no se ma mi sika ma no na mu kwa se bu a ye no me bi nu e di bu ma ne de me gidi sala blaka o be bi wo bibi kwa ro be go be me bia o be di be me bia ya wo fam wa no tu ye be ma na so di ska bi wo ba wa o be sika ye di o ye ni ye ta fre wo e ti se wa di ska ne dia mande ye ne wa ye chanu we si di kura o be tia be da ti ni ya baba pa bi ami sure fa kwata we ni be bia afefri Obiara kwadra bi planta because of the big market super from Bobi ya mo bo ma lere no mo ka se bi kire ma me na o to ni sai asem bi ho no ma o nya abutre na ya ni papa no yede e wo ba o je da bi asa bi ka so ba bi wo ha ni ku yo po a o ko ma ni je no ti ni to ma ni tu do wo ni be na asem ansane ya de ba na ba be re aba be to ma na Niku ni papa ni. Niku na ye. Adi bi ni odi ni ewu a. Opo bi won ka no pre. Oni so be ba wo point. E na se e be bi family ku ye na na na. Ya ka ni pre. Ya ni mi tuwa ye please ta o na bi. E bi tre ye mu. E di obo aru. E he ni. Na se bi obi ye ma ni ye. Sa no so ba da re. E
Ediano. Medase papa Dr. Mensa back clinic Dr. Wanda Kochi wani Guinness depono ene din hwanimu Dr. Stroke hepatitis hypertension awona wope asthma enamu san ya de prostate diabetes sisi ya de menstrual disorders wo kidney na ho atochema Dr. Mensa se bro bra na ode bibidro tutu ya de asensan se hamakasa wote na bebuom for Dr. Mensa I was 027 11 73 551 027 11 73 551 within the baby for free ma your friend ko just and you can say free chorus then I bet now kana na bana na so bi na no obra kana no obi ade na bana no no na te so no obi ade na ye obi a on kuna ko to obi kuna bana na na ko ba ta de na ọ̀gbọ́n náà máa ní sójú náà nípa dáńtà ní ìdọ̀rọ̀ tó wá fa máa ẹ̀fẹ̀ yẹn ẹ̀ máa sọ mí bọ̀ nípa ọmọ tuntun òbí ẹgbẹ́ kún fún mi sọ́mà náà fẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ náà máa bẹ̀ fún àwọn ọ̀rọ̀ wọ́n mi náà ẹ̀ kọ́. mẹ́ta ṣe wẹ́n tún mi ẹ̀yìnà so mídìí ẹ̀dẹ̀ Maa Akos program náà ẹ̀yẹ Akoma mu nsẹ́m ẹ̀yẹ Akoma FM juada ẹ̀dẹ̀ kò sí fiada 1240 ẹ̀dẹ̀ kò sí 310 wíìdí ní bàbí afẹ́fẹ́. Hello. We didn't baby free. This Akos, I love my wife you. Yo, I love my wife. Ekuya, and I love my wife. Any komo and fama me says here. Now also who a problem bomodiana e fabra. Oh, I love my wife. Friend me, a friend number where he says here as a wood here. Hello. Hello. We didn't baby free. Make a free Akoma from Lily Abdallah. Okay, Yanko. Then no crow. See a penti car 4,000. Car don't penti 4,000. What do you come across? Some person in case can pa. Be your business can be your own family. No, that's papa. I love my wife. Over fair number we say amame 0246 824549 0246 824549 0246 824549. I love my wife from Mrs. Na yenin komo ha en ye de Akoma mu nsem juma de Friday edition ye de ese sabre de Suarez Pepe agene quote wabatrant na just na say you see try the phone no so no and the spouse no ebeso feel nti we you afidie ni free ha why your ho kwaso a na ne yentra Akoma Sports is up next. Taste never spread.